Se fokamantako fio le taps band le reivanga o le afiafi ia ma le pese le na e mana tua ai pea le na foitoa manu manu o le maua puleono i se la fai namu lau ulu lau waki ma le pese u whaingoina na alau ankie o le toa o Samoa ia saua ilo ma le lisi o isi mautoa ese o le nofo ato o ele ngata o puleono i se la fai ia me se foi o tumua o na tau wasaina le ngosu o le taiao o ua sanga mai pouli a wā le whaamawina o lo lātou toto i le tau wasaina o le manu malo o Samoa o whalongolongo anei le peselea ua toi avelo u mawhauwhau Samoa i le polonga na fea ngai manai to ina manai o lo matutua ia me sea to ina o le polonga e le ngata o le mawhauwhau ai atoa ma le tino ma le anganga o le polonga le sa hamo na o ia yo latou tino tulo na ave ese ai mo latou ainga na nau wa papalangi ia po sia mangi ina ia ngausia lo latou malosi anga i le tino atoa ma le mawhauwhau to break them down wafo i paulea o sikaili e fai e fai ngā malo kolone fo i ina ia whaavai ai oi ma ngausia ai oi a o e tau mawhai e te tū mo le upumoni pe e te fina wina le mea moni ma le saolotonga o le ala alu le pese au ngofo ai mo kausi yo fu le screen mo ma fau put yourself ku ula oe ise e vai o la waki po ngamula ulu la waki o kuilangi o kaupa u ia o le akaua ia o la vea i oe o fasolo ku ai o fingao fasaua i palauli saku paikia yo o i foi asiata peno fetu to ina te tupunga mai asiata maanga olo lai nga maliu sai pangi fato amuri muriane to liu to fanga mai o matou ainga anga o ama feo ki ai ele faingo fie le mele o lo tu lai e te a finau i le whamaoni ma le ameotonu ele faingo fie e paula ia o ngā luenga tangata lātou te tau mawhai e tina ia. O le lātou tau mawhai. E whao ngā umani au wala mani metotia. E ngau sia ai. Lou loto. E o a i le kingo. E oe. Mana tua mai. E le ngata o le whaatetea o lātou mataitu o lua ma e pele ma whangau. Iyo, whakieke ave ese malako loved ones. A o upu makala. And we don't know. O a whapolonga nga whai ei fo. Te mi wawe ese wālanga ele ingi camera, ele ingi Facebook, ele ingi social media. Nga expose mai ei lato whainga. Pau le mea na tupu. Na ave e wha aunu ua. Ia kako kere ropo a mea nga whai. I saipangi. Ia o atunu u. Maketonia o a umaku uia nga ave solo iai o ngi usila nga mai isi o te arua tuile o te whainga ruenga tuile wharepui le Mount Eden o te whainga ruenga tu se tasi o asona ave matau mo te mata i to tonu o le Old Rock e mala mai ka nga kasa le wharepui tuai i Mount Eden e tau o le Rock Old Rock na matou wa fea ai lea i le mai moanga lea kaimbing na matou wa fea ai le fale pui sa loka ina ai i a tupua tamasese lea o wha mawinga fo i le mau tuore mau pule la waki mau tuumua inga ua wha au le mau lea le na wha mawina i le toto
o tamasese le ai ai le pese fo ile e le fana ta avili ua o te ma o kamasese la le po kamasese e ai la le potu e mana tua pea i lava ni usila sa loka ina ile te mina umai e fatasi la tau maloka na tatala i foi o le kakalanga leanga o aku ilo i Samoa matanga tavalina i loa oka se history lea ile ata lea au ila i fare puipu o se fifi la na le no fayet I thank God for my journey ese le special men ka penga ya wele tu ya pangisi foi e mo le mau matang sa o ui mai ai vai o se au wala nga o lako kiru la na mau ya o loto le a so ela misa e yai le atare na tupua le temile o fai e le va I think that was so ai wanga mau mai maleta na le e fato au ese male watatala will release my Mount Eden prison ioi o atu ai lola ia le fatali le va ai ioi e toe wa toe fa fo i Samoa ai fo ia tu ai lo i Samoa matanga tavale ina i lo ai le savali le na fai le savali nai i taile tatou au wala fo ile inga i kai makau le sauanga i fa solo mai pia me fo ile le kingi ku wai ku nga focus o la le wingo la utala mana tua ina ua tale pese le am ngofo fakarikali le matanga le tatou porkala talo fai e fainga ka fo ina o le wingo la utala e fainga ta ona langona e fainga ta tele ona langona e nisi o ila tou te le fo ile or maybe le upu fo ile ele iki ngai ngonga kwa no and I'm saying this generally langa a fai o le mai mo mai umare to tele o e tau o la tou tupu anga ia ila tou na tupu ai meia imagine pe ato tupu me na il taimile nei o le ave fa tanga tau o e pole ave fa malo sia fa pangota ave ese maloko o lua malau fa nau o fa singo manga o me singa o kofi o suafa o ele ka vai uma ese a oe ai ave ese a ku e makua e le so o kanga ia tatou te le lopo a me la tupu pele a ai le kai ao fa polonga ile audi mo le po ona fu le nau ta inga ina ia matua inga usia le loto awar fenga le ale ke le nga su e ai isi malo fu ie fa come ngisi ia pe ala topu e fa tanga tau anis ona avele matua I fai fainga ngi inga ia ka inga ia ka po ile ku ngisi o ka por pulenga a ole mesa tupu ina yo tautua amani o matua ile mau ele ai langi me fu ngelo ngaka ko pulenga pa wal men tato no wai siamangi perkangia usila leave our country o ese mo mako mo mia le saulo tonga ya onai motunga afana o te fa soil amatanga no fa ta o le foi pese ai mai se ai wo mana tua vave le temi no o fainga luenga I le farpui Mount Eden ai ave matou fa mata ia ma fa singo mai ai loa tangata ia wa levanga fainga luenga I o farpui mala to foi mai o le potu lea o le fa lava lea o se fa lava tio now e fa maluina it's history I le vang sila masamo ai saunga o inga ka fia ai malota nai tamasese tupua tamasese ma ila tou e na fa fale pui fa tasi ke vai la ia o tutua mo tirtilo ia mo ni la tala le te faiatu kukua mo ke kiro malingi le mua o loi mata e ke ile au inkia la u felika mako intake to a fia ma u Samoa ele se u ke mo lo ngoro ke ka me ke la ora se ki ngo sa mo America Christian le fai u foleli la u fai la ka male le u fe ave ia VIPs fo ie nga mako o mai kai mako
matou ulu fale faatasi umai le corrections aka mikela iki ala ora se kingo kama foi le body card me foi The Rock kama ia e America forgot his first name pe ala Australia kama filo ia malaptam a Crichton 5 ala ora se mawalunga kama iki matutu ale maltabisia makilo le pokulea mo kango picture lo mafau sing kama sese ya o so lo kilo ko pe foi le la o kilo la sa fa mai ai tonu o tanga o ia fa tupu lo mafau imagine le sa fa inga sa fa ye kama ainga loka I pa le o ngor ngau ka inga o sa mo inga ia sa loko ya fa tai la tsa valinga sa mo wala va no te tilo aya al mafua anga le ale ngaro ko kele loko tate finau ya matau muli sa ilinga o le ame o tonu le anga o sia kako wa mio ua fa ko ngai le history o Samoa ai ua manga o isi kangaka e a maka mai le kala anga o Samoa ia la ko meanga fai sila tatou wale toi ai se tatou fale fono tu ai wa o mea umange o le kare pesi ale la ka welo mafau wa ve eser ka ko fale fongo wa ve eser history nga sila mai la kale la vakulunga mai lunga la tale misa o le fale fongo kuai ka ko ke manga kuai kai te mia le ta o tolua o le malo oi te mi tonu ale le ta o tolua ia aur malo o le urua ko kasi o Samoa e lua ka ko aur malo sa ia ai ko si la mai ya male toma e lua ka ko ia male fionga ile mata afar nga malonga fusinga ngai fa sau ko malo o lua I pale mia ala le wingo la utala pa wala le fale sa holinga ka ko memories vai tatou te whai atu, lala nai e la ngona I olo whaangoa I le meu kura I mai. I le naunga o le HRPP, por kai ia vese ia wau kei roere I a koa, I finga ngalo o le HRPP. Ai la whai pēla utala lea ngai tulau. Lango ele ungi kala whaku, o I lea na waha, ma I le whonga wa au kuila e pama. A vai veo le langa I le isi se ma whainga whaaka I e kako whaasoa I le mea lea. Leanga o le naunau ta inga leo tuila e pa, ki lia ese le history lea. Kilia ese history. Ai amaka mai le history o Samoa yanga menga fai. O ko sila Samoa. E fainga kala ngo kadia inga ya. Leanga o lengo fainga ruenga I Mount Eden. Ngo va ai le pasi mama le pau o mea. Nga loka ai. Kama sese. Ioi. E fainga kala langa ele iloka ai se kuila e pai. Ele iloka ai pai malafai. Ele ikaro kanga la ko onga ose finga winga o sa lo konga o Samoa. Ba soli wa manga ya kire kanga o pesele wa. Ale kau ke kala ngore history. Kau kire o kala ngoi nisi vainga. E fainga kala lenga o lengo ka kilo ia. Inge ia unga kupulanga and it will always stays in my mind. Le whaaka ua inga, vai e wha mamalu e New Zealand. Le ala ngai le o kale pea e New Zealand, whare pui lea. Ala ua whao ngā ma historical site whangali. Ola le kupe e New Zealand, la e maua le whare pui kuai. La ua wha fau le ACRP la wai ai. Ala e wha ku ma winga le Old Rock. Ioi. Aisea, le ngala it holds a history. O le treaty of friendship pa Samoa mangi usila lai ka oko le farpui lea lai ka oko I si vaenga ua koe osi e ka ko whainga wore lei leanga o lai sao whai le sela le sa loka I kupua kam sesi maisi oe ai sila Samoa I le mea wakula I mai ma nga o ka ngaka lea e ki ngei ai lalo ave eser nga leanga o ka wharifongo kuai misa su e misa ka wharifongo kuai whamon mole ka ko fare fongo Samoa kuai o inga ngai ka oko ai le history la nan o fa to vai ko ku mai a tato lua ia o le malo le kaimi o le tuto tasi le ono lua ma tato lua I pale mia so o saka kau penga ko o fale lea
Sakakau. Sa te tau na tuu pe aua le kolokea fua, aua fua le faia. Fai se si fare fou. Ai ku fo ile le fatatia. E fai langa ai sea. E ka ui fa ngau. E ta ui fa nau lo vawa. Hey, that's where the history o I ngā fua. So se kai mia lai fai e le savali. Le savali fo ile kau ke savali e o le fua. Lea, fale lea. Sisi lak. Vai ka ko ye. Ai manga or ka malo ai ki lia ese. Manga o e makua salu ma ese mea nga fi nga wai le koko masa amar koko malingi ku lo le fa fonga samo. Iyo. Ai manga o e ku uai nga olonga ingoa e kala ngoa ai kuila epa. Vai tatou ye. Au ko sisi la ku samo. Ma maue pe anga mawhainga koe whai. Ioi, lea. Maue. Ai pe anga whaapea fuila o kala se mea fuile le ave ku se museum. Ia, sina mea tau na preserve mai ai le history. Ai matua nau wale tangata e kiria. Kou ke sile fia fu ikai le. Ka ko awala le nga sau kai le nga kanga kavale inga ya kama foi le awala la for ka unga misa help me le ka unga ka ko road nga le na sau le savali le mau puli ya foi londe ta unga le ilo ai e o foi lai tato fare fa masingo manga ku fare fa masingo nga nga ina ta malingi le mele le wai nei le official leo mane tua sa ye tato fare fa masino o fare fa masingo sa wa nga matua ki lia uma eser ka maloa. Ai sea. E whaapili tātou. Lea, kasi e fale sai kai. Lea, vai te lea, ta sili nei fale, o fale ngi o whamasingo sa ye, fale lea. Lea, o whakoe. Mana tua mai foi, se whaatura utala. E poto tele le tangata e wha sufi tā moa ile me foi lea. Se whaafou le upu lea. E iai mea e kakaunga whaafou. E iai mea e angangata. E irreplaceable le mawhai. E kau ke rokea lo lea wana lea. I tonua. Le ua o mele taimiri nei. Tato a wana lea le ua iai lea wana lea latua kau eki craze. Wakilia umailalo fale sa manatua ai pea. Le tala anga o Samoa. Ya, o le lui fo ilea ma le tua lalo I lau sunga la au le ma le toa lau fionga le pale mia. E uia nga le koe maua mailonga original. Ai alu e te vale te wala. Ma le tofa. Ai maanga ia e koe whai ka kou whalelea. Ioi. Mana ia. Toe wha fo I le leile ele sa iai. Toe wha atu le leile. Wako si sila mai to e fau le lei lo na fausanga fa tu langa tu sa lava pele to e fau ngaina ai manga ia fa ye le ongi e fai mamata anga le fale le io tu watu yo to otafa e le fa pe o se mea a mea e io nga beach road le ngonga tatu o wala na ai ole fangu le ma le tu ula awiti le tatu le fionga le palmi Iyo e utula mai. Ia atonu this is whole part o lau o le tūlanga o lau wala awina. E ke koe whaafo ia a Samoa. E ke koe whaafo ia I le mea na tātou sauai. Ia o ki lir whaasua le amakanga o kako pese o le mana ia. Te loe whaai o tui lau tala le atau te le I o le marolonga. Yes, Beach Road whaftai te le te o tau le efsosani mai na. Tato lingonga le wala I loa I no nai le ia malia ia se faatula utala le ma faasoa ma se tasi o tina o le lo male ma o te mai fo I faasoa o le vana finga wenga tu e pia soia ma faasoa ma tina le nei ma filo ai o matua o I na nga o le tina na nga lu fa tasi ma le au vasa Io sto ina o tanga vai fo vasiri ena you pati langa aia
ia manisi au le au mātutua sa iai nā mato I ina. Te lo e whamatala le tina le ia tia. Whamai asiata o aso ia. O ke kaanga lo se pese the history, pese lai whamakala mai ai po la waki, po o I tamasese o kai. E vili a kura lea. Ia. E ngā ka ugu ia whapenga le tapipi. Vili aku. Nā mea lenga ka so o mai. Nā mea lenga ka so o mai ngā pese e wale ka mai ngisi pese. Tō vai oto. Ai e ia lea so te mai e tina le ngai. Te mai e se I whai se whaatal noanga. Lai o mea ua te a. Ai e mo miara koe si la fia kaku. Whamaila le whaano noanga o le tina lea. Te lola o e asiata. Ua ngā ave mai le tu AP. Kai mi wa in power ka maru le tapipi. Na ave mai a ngai whakunga kuai e o re kala anga o wharisa funge, e o re kala anga o funge fe ai, e o re kala anga o le liro mai iava. Pesa wai e mangua e whakuai le kumalo e whamatala ai, le tono mai pea, le liro mai iava, le ngato i te kiria e vele lapisi. Ia. Kiria e vele lapisi. Tulo, a vai foi la whaafonga mai e fio anga ia manai o tou. O le mea ngā wakupu i o kou whakunga. A o lauru I tau. A whai o tou whaafonga mai. Sa iai ni pese whapena o tou tu sia e whaamatalatala. Ngā o ngā koe kusi, ngā o ngā koe whaawawar ke mine. Koe whafangu mai. Yes. Koe la langa mai usu. Fia si ata whae koe wakurunga I mai playa kurunga I. Ala wingo le tala. Se I toe, tatou tango fie toe tau I ka ngaka ia. Le tatou tala anga sao mai ngā ki ngā inga sao. Ala mea ngā reu kupu. Wa lilo ku mou. Ai ali utuma. Yes. Whamakala esi tinasi au wa matua lo na soifua. Lewa ke roa aiwa iase se o ko ke mai kaua mai kankaro ke kau karangoa. And at that time olonga siwa too low. Te minga reka la vounga ia. A laua ia ngai ko ingo le wasa o ko kere buka uanga I ngai swafa fo ngai o ko ingo le okai ku au ale fo mai nga player ke ngele ya I taimi o lona talavo vili aku kakangi le kelfong nga kau kuli ya manga ia won fa afia ia nai ulo na paulo fo fuanga na tua ia instead o le faiso o le melia la u malom pese mali pinge makase ki aka kia ta fiola e ta fefe. O le mea ngā renga kupu. O le mea tōnu ale nā lena tupu. A whaila ua ngalo atu ni whātunga tuwai o tau o fioanga. A whai ua ngalo atu ni sa a fia finga o a umangi pese ngā o kokusia o tau le toi whaalunga whafonga iai. Kaki ai. Ua tati ai. Whaatonu mai ele pale mia le HRPP. Ia. Fika ai o kopo ai. Tati ai. Le ngai whamai. Wai upu yang whaonga. Whamai. Ea, wale au ngāra mā kōkura I mai o nkai kai. La sanga vivi I a ngaka, wale vang whioki e whawhia mā koui. So le voi I oi. Manga ngā vivi I la kou. Kulou. Nei o le arwheseli. O le asa upea ngā whai. Nei o te le whape e whato se sala I le vivi ma ave le whawhekai. Ile o le akua le vi inga ave I le tua. Ai a whai e whai ni sa afi a finga. Vi inga. Mo vi inga ia wha le hawhioanga ma wha le lalolangi. A whai e ave I kangaka ia. So le. Se langa ua mali liu wai. Kulou. Nga whanga oe. Kulou wale ngana le la vatutu sa. Na whana oe ono o sau taita inga o se saolo tonga o Samoa. So, ka lo fai. Ngaka wale inga la oe pe awhapea. O le la kou mga ngao. E tanu mai lalo la waki. Tanu mai lalo ia tupua tamasese. Tanu mai lalo ia pai mala fai. Ai ko ke mga ngao la e vifo o ko ulunga. O le ala sa kou mea kuro. Yeah, there you go. Waftaia Farosa.
Samoa o kakara faro sa so le matua le leia o le ya ele se la kala faro. One day I will bring her leia le woman fail matala martina, and I'm looking forward le so te mai ai la malo le ya je lo ayo mai mo mai ayo mai mo mai ya le sa o le ngore ka umai ka ka de ngor tato YouTube channel sa o le ya le la wo tango expose tu me le nga manga o ko le uri manga o ekilia delete sa o ia Godfather delete uso manga delete le history I rewrite a maka mayala ko yo nga me ko fai chacho wo malolonga ai tau tele yo tule malolonga ya e nei ni so fa sislang fa business le fa te atu mo nei taimi wala nga sa wo Godfather ka ko ia lo ke lo ka ko issues o le nga issues tau te afia ai me si o case lai ya le taimi nei se ta to va vai pola se update la fanga solo le taimi nei le case o sunga la le mari to la to ono le mana tu nei le fa ye to lo so o la halu al taimi nei ai as we go along ya o le ala ta tau fai ai se update mo so tu lungo ta to program ni so fasi silanga mai Hawaii ta to fasi silanga masani le ta to mata fale ina I Hawaii ya o le ta to forotanga masani I le sono te sema aso to nai I le lima I le afiafi ya na wo to sil fia fa mole ya fa so tai ia le te fono ya le sunga tu sa mau fata la auli ya utupo le te fono ya monisi o fa metalanga ai o le fa silanga masani lava mo uto la ingol fast mata fali Hawaii ya o le to fono tanga masani so ko kilo ku lava au tu pe lunga le tato wa flyer le na o le fail te na tato fontanga masani ya fio su mai tato mafutai ya el to fontanga na ile fai unga for le to sanga to fontanga fai umo nei foi to sanga o le sita to wa fasisilanga o le fasisilanga le alo me tama fanau puapua e fasalanga fasisilanga mo alo me tama fanau o le fionga puapua e fasalanga o lo papa au iau kilani nei fa pea e talo sangatu malenganga fa lo tele lo tato pa I lo to pa ia e fia fa tato feilo inga I le aso to anai lo so bravo November aso nei la so nei le tula e se fulu I le taiao o le no fanga o le afa ia lo ta o ilalo sa valio le file mu hall e fakasa Weymouth lua tasitolu Weymouth Road I Manrewa talo sia le aso ia tai manuia atu e le atua lo o tau soifua I le langia mama ma le soifua maua whaaftai Reverend Abramo tufunga o le sunga le ofso swani pesita luteru o le sia ofso swani o lo saidi belfia nga pesita taala ngata ilea o le ti akono ia le ava ofisa ia whapea foi ma le si ti akono ia olo mo mausu e se kia ki rifira ngata ilea o taala ai loilo a peuta whapisa ki rifi. Morisi o whamitalanga whaafso tai le mamea le ilua soa ia I le numera ua ta uailunga ia ta ua vanga le mo tam whanau whasaleanga ia popua e whasaleanga o le isi whasisilanga mare fast melpen ainga fast party end of year celebrations Saturday 29th lono winga o le awhaia le tau end of the year celebrations I le aso lusu mariva la stona ila sau nei le afa sumatasi le taiao se pa ia le ono I le afiavi Grand Burn Community Hall buffet dinner and drinks desserts Fafivia le Soul 7 Band it's a free event no alcohol ia le na sai nia le te fono ia teo ia ma le failo tusi ia faau fono ana ia fo ile fo fonga ia o le isi tatu faasilesilanga lea o le a to ia le fiso mauna lau ia o Samoa ia mai I le ufisa le mai se ia pa ia sau pese I'm pretty sure ele o sa o le fainga o le
misa se o to tilu tasia ele o make sense le fainga ole a na mai leone le ufitia o sa onga nga ele li fu idea langa de la ka nga nga sipa ko mo un ele o sa o le fainga ole a ole a to fa sa fa malu lu tu ai telo ole o tele lo por mistake pile mai ngol fa silanga o sa onga upu le a to ia le fiso mo na lau pa io Samoa mai le ufitia se ia pa ia sau spese ma tala fiti ai ile ava tele ma le fa alo ma to te talo tuai I suli uma o matau maloata ile swafa se manu ilo la to tu pai I fanga le misa I sa pulu I sa lolonga I fa pea so mai ma tala mai ao se I tatou feilo I lo tatou ainga I pa puni I sa pulu I sa lolonga o le wha moe le nei feilo inga se I o tatou soa le pule masailia ni nofo e tausia lo tatou ainga e te talo atu ai ma le anganga wha alo e le avea lo le awe mai maala e tau fi ai se finangalo wa autasi I ai lo tatou ainga ale a whaia le asto na I lua sumare fitu o le masina o te sema I le ta o le se fulu le taiao talo soifua I le aso e momoli ai lo tau soifua I le tua ma le avatele whaaftai se lia se umanu ana ita o te mai se umanu la faele masuli o se umanu sale lua le lua o lo nofo I le ainga ia tatou malolonga a foi mai ia ona tatou faafelo ai le sunga kat fale dunga proclame Cak bersama Tejo Fitu Mawa Erane Sanga le ROT Sevens Tournament mai afinga fai le malai o le pisa mo to lai mato a so suma le tolo te se malua te lua se fulu le lima se fulu malono au mona le tesi la male aso a fio mai tala mai ao ma se e moli mawina tama finga lau kanapu sa tu lai mai nisi sui donga lau manu Samoa le LOT Sevens mai afinga ma au marona se le tamu sanga tama uli se patasi a pia ma alisi boataa payala si umu uso sa talo ma le telo au marona se lai moli mawina ile aso awale ngalo le asa suma le tolo te sema lua felua suma lima le malai tona imato malatua la ma fa na wina tu nei fa sara tu sao mai le ala ta le Blue TV ma le fisili o ai o la sola ma le ono afte tala ma le champini o le pasta White Cup ma le ROT Sevens lua afte lua se football lima I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like here comes the here comes the here comes the y'all don't really want it. So for manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai ta ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato officer nei Crispeni Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e taratara noa. A wase tau whaamama a venga, mo te o saunginga,
o le pele ia te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mata o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Taimura wati lea ua toi 5 minuti on tara li July 5. Ya, i le deivanga fo i o le afiafi le tatou purukulabe amata fo i o le nei vai aso nga fua. Ya, i le tautu omla unanga le Blue Wave TV ma purukulabe o le tautai ai. Ai tatou tele i whawhiloa i le sunga le ataua. Ya, i le tatou purukulabe o le whamalo e toi fia avatu ma le ma whamanuia i le urunga li fau le aso tona i nei na te ai na fata unu uai ia le tu fata singa o le sunga ia Jerry and Cassandra Samania o le sunga ia Jerry o le alo li ifo ilea o le tasi fo io tamali ilonga li tatou manu Samoa ma le Sevens toa Samania ia o siona tali ila lea ia Jerry ia ae o le tamaitai ia o le princess fa pele lava ia a le sunga ia tuisa mau fata falenga faivalu ya po se usu ya fata le ato sisi le mai ai ya o le tanga o le matua ai faaftai ya sa ma awai le stona e mori mawina foi le fa moe o le fa now ya le la ua vea ma Mr and Mrs Samania mo le toi foi fa malo ma faaftai tele o le grandmother o le tama malanga mai Samoa o le number 1 fans o le tapurkalame. Iyo le lomatua. Soma, e ngole o le lomatua. E ofu mai foi no ofu tau tai iae o matua numero tasi. Iyo ia, mai se foi la. Ia o nisi o le ainga, ia ma le totelo ila tau. Ai o le tamala, o le tamaita ia Cassandra. Le sunga ia fatalea. E faso e sa mai rungo ka por kala me ya so uma usa a su ere me ka ore top 10 fans era vea ile ngo fatale rungo top 10 ya ai or se vai ngale na sa ya tu fantasia ila ua ile fai poiponga ilu mo le tua fia ngai ngol fai poiponga ele sunga fa fia ngai nga pasta read ya jali to sa mania yes fesi furbeki mantua taalo 7 se taalo fo ile sulima ta motoa ia ai lawa sa mania o levo fo le tautu ale ai ngai le tu la ngol tatu wa manu Samoa ia alo fatua ile uso ia toa mar fatua tu lo wale mawanga po sofa ia le sunga ia toa po lo sofa matai ia ai me se fo yo fata faivalu ia mantua fata le falenga o le uso le titilo yopu faivalu panga mali tia ma o le matua fa matu ai le kukusa ma le leo yo ya ai fa tai fu Samoa ila no e filo ia tuai o disi foi o lo fa anga fia mo moli atu i America o le sunga fo ma ia Dr. Moripola sumuletu siona mo tu fau al fa tua maritato o hana dental clinic i Colorado. Yeah, i Utah. E fia mori foi mo le sunga peteria ka fa tua sunga tanga lo sa wa lotu tuanga tafao talimatasi mo fa tua ina Missouri la fa ta pena fo la tu fa moi ia nga te foi lea ia o le to faile o le tu ia la vea ia nga te lea o le talenga ia ai lolo ia fa pe foi swa new ya ma le sunga anoki ma auto uma o lo mo le toro fa ngol sunga fo mai ia mo le pola Dr. Siona mo tu fa
ia marfalitua mo outou taulatuloga le tatou pokalame ia lo alofa mai foʻi le suga le fomai i lausuga i le godfather io ia nai vaega na manatu e faatea ai si ta ia afio mai tala mai au i lausuga le faatamā o le lalolagi ma luga le social media lausuga le faakamā ka pokalame ia lausuga Trump ia me te voi le sisira mai wa Samoa ia ma no so fo mo ali o ko fi so fi vai ia o me ia pa kasi da so que le vai a so le pivo po pa so e te rol tala le o tau le misia lo to lua o misia o an matawata le na ma wai le il fa ponga a le un ngari fo tamo Jerry Samania ma si ono faritua e Cassandra fai valu ia le la o tu fantasia la o Mr and Mrs Samania malo io ia ma ia fo ele asolea felo ia fo la se como foi pipo fa atumudia pere sa fai ia pere sa fai sa fai ile papatoi le kalesia foi le asto ino Charlie Reid okay te lo le wala le le HQ le sa fai tato papaq mantuala a maka kuinga e ke aki o le pitola o le poinui le la ir farsana e le o poinui ia o na tonu ale sa fa tonu nai le fa mo o le fa nau come make yourself ia na ia e a mai la weekend wala nga wotare lo po fesa e po uka po kaisa e le weekend mo war mo yuko sa ore kai ia o sa kai ia mo si ka wo ho le den ka ko o le i pore so le ia o pakara ki nga ia o sa no o ia na te lola pesa ye yo a wai wala nga ye yo nga yo ye yo fifi fo ba fere mo se o a pete nge fi ka fa pete ta lo fai ya ina mana isto tal no alo mo ia skama se ele fioma fo ka ko kom singo fa ka winga ia na fo le ofisa ko malo mo mo le toil fa malo male felo ai fo i male ya e meso to tua ale well e so fo ya la wofo la wofo a pete Meredith ya e pena te fai tu ele ngingia fua isi vaenga e mo mori al fa malo ya io ele songa ile komisina o mawalunga fata inga ya tato ni usira nei tele lina tato me olo tupu fa malo atu ile atonga anniversary o si oso ka mo Mr Falai masiona tautonga e fionga ya fa ko no po mo sanga ka mo fasa Happy 17th anniversary oyo sufiku kausanga o polonga oyo o afoi o fai ma fa manuianga i le ainga o le tonga o le tahine tonga le e laki ra ka la le wingo se esa ngo lan ma fuanga wala ki ki wa fu ko nga pe ya fai po sa mo pe fo le se o fai pe po se pala ia o se pu fai pe po se miliongia o se onga na pe fo po se fai business po se miliongia wala ni fa manuianga o sta masa mo pe fai pe por kinko io ko fo ya ke vo nga o kolongi o ka ko o kingdom le me no nga pe tau te o no fu poronga io ma for kingdom le me io re so no o ala ni nga luenga te tau na fa o lo ite ina o lo fai el tau so o il taine tonga ile sime o le kuka mo anga ko ga fi no inga nga ke le pro ka e fa so pisingisi al kuka mo me umara me fa dai ai te ro la tala o matua le wala ngola fo le favorite meter a ko io il poaka o le weo por kama foi dele so fa ngua mo le io le ma
e fo mai ia ka ko fo ngame ala ngol me nga fi ai ai le langa o tau mafa ai longo wingor ka o le sang ka usami sol fongu o le ka se ala vai por ka masangi de bicho sol fongu ka o ko foi ka info ko ma ia ila mai le sol fongu okay ko fala se moi okay o vai o ka o ai ba nga o vai akele a sol fongu la so que no por la sa ko foi me okay no por bring fi o ia okay no por bring fi se me venga tau fa matala mai a o vi foi a ko se o sore runga o sore ka karango o le la anniversary o le asi fa matala o le ale taste o le me o le host so o kai mo o le ko fa si de ba o mo le si mo ke o fa biskis o ba ko ka ko mo pisi misa me la fa me le ma ke ala mo ke por ka va ko ka se misa me la fa me a fa mai de o ka fo o so fongo le lo ka mo ya so e lo bueno wa bon e fa pe fa so mo e fo ringa mai se do angi me ka u fa ko a fa e fa ri no mas ka so fongo o fa o tu yaki dali mo si skap so mo ko tu yaki ya mo mo di alu lo yo ba ko wa sau fe mo sau la e lua ko so ko lu sa mo ya ja so da kala ku o e lua ia a fi foi o so fongo ale se fi mo le wayo na fo le pasa mo le wayo o le kafola a fa ran kala o meia ese fi o la ko pa mo o le pi tau watangia mai tau fi ni me o ni mit foi pi tau fi ko ia ko le taste engal porque fa gore a carca cámara o misa Lai nano foi atu. E pe kau akangia, eu ka fola sur. Oh. Pengi kanga pe fia taf. Ya. Kiro lis kanga ka yilongo piko konga. O tupa. Winnie. E fia la e kupa. Ia. E fia kupa. Ora fatu foi te lo e ala fatu la tala no to foi filipingo no ko foi e so fongo ia ai fai la le sos saka ke lore saka nga vo fas po ale tele na saka na le sos le soy sos saka malua o tele e lo ala o se solo fanua ina o ma ona ai ta o mai le ainga o solo fanua fatu te ale alu ala ka ai le Pia se tau e ka wiki kia pia kau simila ile wouldn't say more pa you know o le se senga la ka la nga fa so si wo fa ka nga ilo oi a o nga pingi makama ele a kola singa nga pa ya ye fa ko sorry okay o fo pe fa nga ai ko Giro na la kala so ele ai la e maka kia la o la nga e tau samia i oe ma tau samia ka ka nga mau so pe ya la ai le ponga le palolo Giro ka mi mo makua ingo fo fefe a Mustafa lai ko ai eu ka iso fongo ai le ka ora ka iso fongo o ka mara Mr. Valai e ngo fongo le ia finge mare amo ai va fanga so fongo ai ele ia nga makama ya marueli anniversary Mr. Valai me se to rua ia ta ildo a se sikuka ia Oscar ia or kuka le me pon o le ara te isingi le taste le moanga ngai fire ko malo mare sosi ana ngatara i leo jobs io to sisira to vai tu to inga fusi mai o nga kwa mau al fusi ko ngai le ka fusi foi matua i momoli mai ase savali e te li to erwis wa loka oi e o foi la mele ia isko ingo Larry Aquini
ia tu pa o le lokanga na urukai i ri ko ma faina ia a maruia to my anniversary o uma o tona a toanga o to anniversaries ia o le ase fa sa moanga le le o ngi me o le anniversary o ngari a toanga le a kama kausanga o le serango foi kasi kausanga no kausanga ia o fa mo ku ngora pisi life sentence pisi Morco kere. Le te sentes. Acabou e essa live. Essa live que no cabo. Malola va ia fatalo fatu ia su amisiru kisu. E arka kamanga. Kambanga. Eu queria anniversary. No comments. No. Ataro fatu de vanga ole afiafi. Ia malor se fomu ma lange ma. Tau te o mo. O lo fa nga solo i te taimire nei. Ia le tatou case lea. Lai fai tolo longa le taimire nei ma final submissions. Final submissions mantua rena. Ia, o se ata lata maina na pu eina ina i le officer whamsinonga tatou murinu. A o lo o fa a wau lava i le taimire nei. Sira sila atu le au le leio raka o Samuelu. Ia, whaftai fo i songa ia mau. Ia, misi fo ni sota. Ona ia tai ia e whata penai. Ia, o lea la o se tau vainga lea nei o tongo na iata. Ia, ma se vainga update le na i le sunga ia Samuelu ma se ona wharetua ia si vai. Tui fo pele ata le lunga o mai o lala e whanga solo le taimire nei. We will keep you posted a whaifo e umar tatou porkalame e le i a. Ia utou te popole e umafo i e ono au mai lava fo i e tatou. Lai sa mua mau. E fo le vangana nei fale o. Ia e ngata fo i lea e mawhai hana mai se update mo le tatou case lea. Ai nano whatu tui fo pele ata le lunga. Le a taua se i whaisau tala i le Samuelu le sa e sira sila i a o whakarangoinga. Ma le Samuelu lea ua e sila sila tu e le teimile nei fōlinga malosi fōlinga fia fōlinga mai le mai ia kia ula ko ia peo more healthy ko ia whapenga more healthy la vai le nā tonu lava ia ona ia tana lena au mai Samoa mo nei teimi a o loo wha au ia mo le siri fia whela au tau le fisiri mai. Ia, lea yo lai whaau le maua lava se tatou ma e le mai loa foi. Pe e toe whaau le asua tai au. Tūlanga o le whamui moi. Ia, o le isi vaenga o le ama wheiai. O le tūlanga i mata upulau walunga o lo tupu mai. Wa mantua o le su mai ia umasauhana ma le tatou niso mata upu le tatou Media Watch. Ai o le tūlanga lena o maua mai na iau su e ngai Samoa. E paua leo le mea le tu itasi mai lava e le observer ni teimi. E koe kusi mai e la kouro la kou ngau. Tu sa o le mea maalia lea. E paua i o atiko le la tau te toe wheta ngofia la tau toe tusi mai. O le tau mwhai e tusi mai ina ia tatala loa no tanga o le fa salaina o la tau po fa saina mai i fa tatano ngale fionga le pandemia ai fika ngofi au mai ai makau ai mai ai ia asosi tu stala fu ia Pacifica maniso asosi tu stala tu moti ai la information sa o mawina le ato on information se fa pea ele skala fu i lingi kau ele le skala la observa tono le choas. E le skala. Ai o mo kwa o ale cho se langla. Ia. O le fisili lo ma fau. Ai se ala wa vi foi le ko kusi de ngi. Ma ko ka ngo fie ki fengi ai la pe afa pe. E fa amaunia o le tangata na mau mai le sauce le. O se tusi tala si nia. Ai o lo i tono foi. Le se tala i tono le cho se Samoa. E makau kia la walanga o lengo mangela ko executive fai mala ko fai nga ya kako ai le amele ngora observa ale la mo ngela le scarfo la observa la ko ia okay o ko fa ngo wa mele fai nge wa
o kera kuskusinga ia le weekend o kikiroki ai. E peila po re kam whaia ia le kamainkia lea siawini. E expose ia le maka upu lea ia sosi kusikala. I fafo. E asosia whanginga le Pasifika, asosia le Pina, la asosia Afiki, o mengengu sila. Pese ie o le whaingia lea mko a poko ke le e whanginga e spread le maka upu lea. Ai le ai ma se kususinga ka singo vai. Wala ko kusia le mafuanga. Ole fango ngala fo le asiaka ole se senga ka ko nga memo mo. Ole kama le ole hintu. Ele se ke siango. E la ke nga inga fo le ole manga ku fa ke siango. Mal manga ku fa hintu. Ko mai fo la ngangu, ko mai fo la ngangu. Ele o se fiki mao. Makari o fiki o ifiki. E whangange, o maalosi o kufa inkia, maalosi kufa fiki. E se asa i se mix o whangange o kakangi. E o a inkia lako inkia o fiki me fiki. E maalosi le whangange le whangange le musalemia a isi vanga inkia. Maalosi le hintu a isi vanga inkia. Wa ongo walu malu hintu ifiki ngoli risi songa wa ngoloke e fa pe mai e te siri foli le kaunga luaso ke kango se mit ka venga ko ngol mal ya ngo sa le mo luaso yo la kula fa mai nga kango se mit fa le ya walu ko ala fa ko kala o kar ko ngunga kanga ni o ya wa ho ka ngi ka po imang ya mangi ya fungi fa kusa ila ko kua le malu sira ko kua a fa pera mai fa kenga mai le ko o la ko mang malu si o le povi ya e foi o le povi le kua la ko kua le fa kusa el malu si o le kua so e ala so kanga mal ka ko kua a pela fa si di la ko le mangu le la wo mo ma fa ele aingi manga ko fa ke siango ka ile o ko skala le a tau me lei wa fa morenkia se poko ke le e babe ke le longa lima me yo ka fa leanga a wo mkwale ai lava masonga ka fiofi fole le e ba ai ka ko kumba mele ngofo sa mo ala ngofo nguesi kilkilo ka ko fa ke siango malanga ka poinga pa uang e observa kwale ai se ko fa se sa mo piko i makua ko ngol observa e fa ko ngol like kile ole tele o afianga o le mata upulea li a tau ma fafonga mai le tunu e te tau fo i ona sila totoa i tu langa o conditions o le fainga luenga i o le inkia le Kongo Samoa awa o lana tau faaleanga i le atunu i le taita i le malo ma le fainga malo o lana aveleanga fo i lea o le atunu o Samoa leanga o lea wa faakai umai le kusinga o kala o lea e ile vaenga o le asu mai ai hana e whaasoa e winga fo ili si kama ika ilea le i le PMN le fo i kusi aku whaalango moanga re whaingoanga kuskusinga le fo bai le update le watu ina mai le mata upule o le a umatu upe ia hana isa u whaasoa mai ai ai o vaenga ia le mātou te nau nau e tinei ai lalo peila o le sa unga aku le sunga li a taua e le whapea kau ki o Samoa e ia o kako va fea lolo ai e ia le fa lolo e la walunga e ke le faia se fa ku fangua e ke le faia lava mai po le afu lu fo mai e te alu yes there's a wrong and a right e ia le me sa o ma me se ai e ke le la ku ke fa le ma fau fau e le fainga o le kuringa o me sa na le wingo fa mtelanga a vai o le te su watu wa malolo le fionga le pale mi fa ka inga wa malolo o le fatu atau nu atu i saingi usila ai mo miala na malolonga ele kere kuria ila le sa o male marse o le fainga o la nga ruenga e kulo e fa nga ilo ma fo gola ai e au nga mo le tangata mala malama le leili ile cultural awareness man ko ka ko ngi po a fo itu langa e fai e ke mau se nga ruenga e ia ile part nga e fai ila wa cultural awareness e ke mala malama ai mo meo o tūlanga whaaleanga nuu around i launga ruenga. Pei whao mātou. A mako sa ungi la mako o e whainga ruenga i mea o yengi Māori. Ma meo marae.
le atua Kira po ame ka whai maori ka ko. e mau te muri ta ia o ma ta ia la lai whaasingo lima mai e muri ka ia pe ke le fia ia e te alo ia ma e muri ta ia le fune sau no nei le atu ma lua aso e le kaunga e se mit whako am whainga e a e he can choose not to walanga e kausami e le o ia se hindu po se a ai ona o le whaahalo alongia e mafua ai onga e usika ia le mea lea e whapenga umala le mea kupu le melenga o inge so sofa u kare mauka ole fionga le hipa le mia ai ole mea pito i lau walunga la wha o lae kusia i longa mafaufa they don't need to apologize Yeah. e ui ile le sa o le lako uri poki le lau au mai ni le talamua this latest le wa mai ni le talamua e apu O fia wa langa le wa o ka kama mai e wa mai lango ka o pa mia. yes Ele ka a fanga io ka mai ko nga ba o le o me ka mai mo mai e papati venga failanga ia de kenge pode sa mo Papa, lenga mo ka fa me era ko sa pa sa o mai ia le fo sa ia anchi lenga sa ia le na Dr. Angie o tuilo masina ma ngai ku loma Tuilo masina ma le si lenga sa o ngalo o singo ma ngai langa artiko o ka mo mai e wo mai ka ia sa rola ia le male e di si merenga sa ka ruai fa popolare man mera sa wai ya fu le artiko ra pu e fai Joe's statement fails to address the core complaints ia o apuru la anga le la sa apuru le ka kanu o le la wo me ka mai e fanga nge fa sa mai o le ma ngai o le me le wa makanga populo le maka o pu fafo o la se le fa le kom yo mera wa eli nge le nkiele le me la uma fanga la makanga la se wa la ngale o lo ka ki le fa popo mai fo yo fi me ya fa popo mai ma ku le pa la ko ya ia wakile anga le manga ia nga kai sa fi e la la e aku le ku me sa o aku ku me fa valea ole wingala le wo fa tu nei le tu langa le ole la o mau mai i le tato mo le mau fa tu ina mai sa mo o se tu stala sinia ele scala de George observer e mai se fa lau au mai but ele o la ule ta walanga ele o se fight against ia i ngai fa lau o lea pe o fodinga mai la au i fo o pe se makua makaukia o pe o sa mo a ko le o fa sa le pale mia mo se kai mi le kumau ai nga mo spe parngi kasi ia o le winga la fa matalanga le a tawa a fa pe nei o le o matua fa mo tanga o source le na mai nei bo mo foi ngo meri no mo no reply i to tai pristine ya langi mo tango refer mai tio na le ko mo misanga reply no fai sa o ai le la o mo mai la o mo mau fa tuina mai to ton o to o le maftanga to lo ele le scala ia observer as members of the job mai si ngore ye so le ko kia so no fai le o si ai se ala o ko la ngo ngani mele an o ai nai tu o le mele to tio i fai le kusile al silke le nga ai le atawa ina ia manino mana bana mai le tunu ele ai ma se ma ko finga o vale e fa tau matatao le me tau o le tioa ilona tino tele ai a faile a tau ai lo tari tunu o lo o yai ni tangata e fa ale o ngolua le fainga o ngaruenga den e fikala fea unga ka fa peaku pu le alo loko ai fa mavai now se fa kura utala le and don't take it so personal to low wala u fionga prestino le choa ai me se la ke kupi lenga walu le lava yaso o felau o sau lunga ia fa matalanga le fetau ia tene le ma na meia na no fai mai lunga ma tulanga a o yo le tutupi ai awana ingalo ya o lua o le ia le case le pending o le peleskenge o le chores a o le case o leanga e kusia e fa kakau i le ko alua
e whakakau i le ko orua o laua ke ukupi i le Jaws. Wa si sila la le ato. See, these are the issues. E ko kere fia pe a mafka ngofia ku yai. O le ala le wingo le na fa matalanga. Se lenga pe ngo fa ku asar fa iwa ele asar masano. Le. Ele o le mele le fa nga ka inga fa sau kala i le mele. Tulo. Au to te feita le issue. Ka ko focus le issue okay kama au fe kama ya sia tama. Mari ata wala ngo ma o ka karsa ko. O la o fionga o le peleskengi. O kenga lea o ke kupi. Le ko fau nga fa makalanga. Mai sa le ka kaunga ka ko fai me ia o le ngofo au mai lunga ngi kupi ngi le skala ngaka ma me tos o me nga ka ki o me nga confidential. Ele vai public fact. Ale alawe oi le peleskengi. Alawe oe le a mionga le a ua makua solia ai kulanga la walunga ethics or kako ngā luenga code of ethics and code of practice. Ai le ai sau kala o mawhainga e whaia ia e whaasao. E mafua i sea. E kere o whaafefe o ngor kou keisi le whai. E ke musu e upset iar kenge le ia mainga. E ke musu e upset. Inga ngi ke iwa le pengifiki ai o e keisi le whakaringi. O le alana leo le no fai atu. A le mawhai nga whaia o kou kofinga i le awara sa o a ma le wha maongi ko ke upholding ai. Do the right thing. Wha ma vai. Wha ma vai o aku isi kangaka. Ngai le onge kusikala ia tutonu i Samoa. E o atu e sau wha i le lei i le executive. E whaia ia kulanga mamama ka kuaru i luma. Maybe a fai ua alau ele atua le ngei le stir up le ngei. Wala nga se fatule atua ele sona falala fuole niu. Ele so nga happen me fapea. Ma i wao ngā le suspend. Ele fionga le pale mia. O le fai kala pepelo le observer. Le ala ua mangu uma. Vavi hao ngā le save ua le mea. E kau ke vai ei roi le mea. Le ua kau fai malanga i mai ngei runga. Le ala ua sa ua i marikala. Ele i le skala le observer le Jaws. A le ua move le Jaws. Fai le kusi. Who was behind this kusi? A le foia maua mai ngai si ingia i Samoa. O le media li atawa. Ele o agree uma ia. Ele agree uma ia. Ai tatou ia. Ai o le foila ua uma ngamaua na mafso ka inga. Na mafso ta ia nafi male presidente o le Jaws. Oh yeah. E ala i le WhatsApp i ma message. Na ia la ma fitalia inga i tūlanga fo ilele no mana e fa manino mai le tūlanga ma le tu. Ngo o lo lai mele nga office ringia kwa e mo i fa mo monga le. Ele ile scanner le observer ma. Tio now le se reply ku ma. Ele kalima. Si. O ele pelo kusio le Jaws. O le failo isa se ko sia ki fuata to wa le tatu. Langa i me o ma ho fo kai mi. Alo winga na le na fa tu au sa ili mai e misa. O fa ngoanga ia le uteno foma. Tu lo wa le tatu wa le a fa pe fo i wa alau le ngai vaenga. Le me o tupu e to e fa ia le mele ka ngoa mai le perfeka. I think on e mia. Correct me if I'm wrong. Le fa mai or kai mi uproot and replant. A fai o le mele o le vaenga le ala o le mele. Then o se swinga fo le le ato. O se swinga fo o se swinga le leile. Le nga o le fo ile faia ye se vai. Nga ko o mai le fa mai avengi mako complaint. Even le pale mia ko fa ko ngua. Ave ko ku alalo. E fai sanga complaint to the council. Ma ko fa fo mal observer immediately. Immediately e fa mai fai a le mali ai complaint the council. Fair nga council. Fai le kier kala nga ko fai fo ngi le Jaws. O to si sila la. Ia te aula. A fai ole ala winga le a to a fai ole amatanga nei. Ole toe reshuffle ma le toe uproot replant. E even ka ko le media ya la ka ko wola la ko fia manga ola ile malo e fa sa ola ko wala a ngai soro mo ma ile ka ko body Samoa na soro mo ma ile le fa sa onga ko wala se tato atu i ile o ile fa ko si ngai fa mo ngalu male mana Ronald Lee o secretary o ile la o langi de Pristine
Francis le vice president. Ngano male mana Ronald Lee, le secretary, o Adele Fruen, le deputy secretary. Ngala. Lea Adele Fruen, kasi lea fo ia ka ke vai ku male te tupe o maina. Mava. Ai o le sui te tupe. O ngano male mana autanga vai tipi autanga vai. Ia male advisor po fo tua. Langi po iva. Ole mo ko po yo le organizing ngi me fa fenga nga fa ku si mai nga so songi kipi a mal radio sa mo ma ko. Nya se vai la tatu ye. Ei ole me le ko mo ma fo ki. O kengi le o Adele Fruen. Ma manga. Ma ka kau o nga fa ke a male mala ko finga. O nga la o yo wala fa nga inga le ngore jos. E mai confidential information. Asisil. O langi kang fa ma vai. O se tala o tele masani a tenya leo ateo o pomoni tele masani ai. But there was one time nga sa wai kuskala not long ago na sa wai I think before the election sa tustala le blue wave nga ke o maya I don't know pole somehow maybe or porkiki maybe or porkiki pe HRPP mo mafuai na toe na musu e musu fo ile le faingi kala le malo e musu ai manga o nga o inga skailia. I think that's the reason why na la yona toe fa amulu aku madu aku ai le la wadu aku ai a fayole na le bo fa pa po mu mai ya ai o tele fa se na lo fina ngalo o ma fu na ma fa so atu fa so le nei a fai ia se vai nga le sa o inga fai o ko kiuke. Simply do the right thing. Fama vai. O ai, who are we? When I say we, leo ka karango le media, ka ko pare tau. Who are we kau ke kau mo fai fa sa o malo? Fa sa o vai le kuangai. Fa sa o kanga ka uma. Ai a fa sa sanga ku ya o ko fai me sa o ai pe ko sai pe immune mai ka ko ele mafainga ka ko ele mafainga fa sa o ana me to te fia to tu ifisiri ka ngaka ai a ku ifisiri aku o ko le fia ko ke musu ma ai matuale anga me na le foi la fa tu la utala le affiliations le yai o te fa pe o te fa tu no le to fa ai na ona sila i vai nga wa o ko fisidi anga ile ko ke o ko fisidi conflict of interest o sa ola le na me to te fia fisidi o sa fa ma to me foi la le vai ele sa un po lo sunga al pristine o le chos o me le fa nga ka ka sa fa ko ia maina lenga o le ye keisa o rua le e ke ngau wai le ala ngor keisa nga ile ko e kau nga inga o lau li poking or keisi le ile mori mau ile sangi fa se e le sile o le nga manofo fa ile sangi ale sunga malo yana nai vani mata uma ye le article ua ka un fa ile or malo e fa ngar ko rua le leo e tau avatu ai se fautua ngai ave kuar keisle o lau article nga ngai ke uki ha fa matala o le wa ave me na ma me u vai ai malau kau kala ile meka ka unga fa a fai o lea se fai le mea sao fa ma vai a fai if it happens to be e fa fonga me foi au singia a ola utu alalo no ele mo ke fa kongu ora ku alalo la o fionga la tofa au tanga vai tipi au tanga vai o le wingor fa matalanga o le singia ya fa kama la o fionga le lua amesene no o le motive mate fa so ku o ko ia o la wia to ilo masina maybe a need lo to so soniane io se sile fo a fai wa nga fo ile ngi fa maiki
e koe whaakulanga le iai le tua si Samoa ma kofi lo markako council ia autona ia autona i Samoa fai whaalelei ua kau la lo kako ai o lo kako ai sa o alanga ua kusa ua atu i sesi tu sa ua o ngā awha mamakangi e koe mau ai o kako wharafou e toe a mata i lor ngā ruenga lelei e mana ia na kwa mangai kwa mangai lava fainga ko awala se sue kuper le chos faingi me fees membership fees lenga ka company fees individual fees I see a social life for la langi e kongo menge pe mo ko se susang ko I see a Australia lenga fa el fale mga mioko mga mir fale ko ma mir kupe I see a Australia mai singa limo sulu afe posera wa fe amakat ko ngalo al menga fa oko itole ke ofo le ia taua atuna no usu e matua i usu engi o mai runga tūlanga ole act ole media act 2015 makua yo usikaki o ma aune o tofa pele o faiala o assignment kwa yo usikaki nga umanga o lai ia le clause e vangoai le faatangi le malo mo se financial funding nai mo pe mo ngai runga le nga kongoa ngai mo mai runga se vai e fa fefelanga au mai ele malo ngi funding pe a vai o le faingana o ka ko nga ruenga e fai e ole ale tu ai nga funding e ka ko wo i mese sa tu lo wa le fa pe a ko vi fo ngi le ka ko board le al executive pe a tu vi fo nei runga ke ocupe sui le radio Samoa tono sui ke ocupe sui le radio Samoa o fengi me u fa pe fa tato alu i me sa o fengi me u fa pe fa ku sapele me pa la observa fa ise la ko finka a ko me pa fa mala ko si la tato ma ora ke ocupe mai na vai sui ke ocupe autanga vai tipi autanga vai fa manu wa ku makere o ku personal o lea mate avatua mo issues meia a o ru o mai ke ru fa yali poki radio Samoa wera po ai fa mai freelancer a tulanga ole le ai o sira fiare ko ngeki ai o ngai ke ru au mai e kala fea unga la ia ko inga ko finga fa pengi no I don't know ke ula was se la interpretation or conflict of interest le no ngalo kana ko ke ra kuskala o fa o radio Samoa executive committee a foi la le winga na le tante foi atu ole mafu anga foi la le fainga kai le anga ngango foi atu e po le ala ma le ale luka me e fainga ka anga foi ka la le siares just like between us le lava ko ma ul fa kai kainga ke okupele ya ka wasui ke okupe pe ke okupe o sui ke okupele ya tau le chos o a uma kulo me vale o que faia ele kai ya fa sa o fa lo ke le mai fa langa foi ye le vale Tēranga asar whaiva aile asar masana. A o issues meia ma ke whaasoa koe. Toi reu leu le tofa uloua. Ele awanga e o koupea mai a mea ua o le ase ma a whai o le kako ngā ruenga e matua tātou wo e whaasao sa o le whainga malo kako wo e whaasao sa o lea vaenga ma lea vaenga. Aua langi i kou le fia pe a koe whaasanga koe kaum whai whaasao sa o kako. Ea. You know, leanga i te tau ona teu mua lo tātou loto i whali. Keu mua ro kako loko i whali. On kako woro la i e keu whafo. I e se vaila i wao ngā kele. O whengi mea, ko ke kapisa mai le Media Council. Whea ngā Media Council. E o tātou vaila tātou i. E te sila fia. Anga whai sao se Media Council. Ua leva ngā whaasa le loa pei ma Samoa. O leva. O ela i tua ia leo ki whai akuai. Anga whai sao se Media Council, mai ei se Media Council. Langa ngā o le Joas. A o le Joas foi. O le whanga i kokongu le si sui o le lope. I le executive lang ki akngi. Sa i kokongu ke ngele o hana sila wha. O tau si sila au tau le polo kiki le anga o ia kua inga mea. Ai anga iaila se council. Wa le vanga ka ai whala o whai ngā post wa lea post le anga i whai. Ele ola fo ia pai mala whai. Pe anga ia isa o se Media Council. O menga sa mo fa. Ya.
Aina o le o mawhai mai o Media Council, le se mea. Nga o le tioa za ma le executive o le tioa sa iai. O le si fa ngonga foi o le si me foi ke ka ko I o le fanga o kula forma fai lo kubo ka si lima le me nga fa mai fanga fa kan si le malo se le ngia makai. Ya ke ola vai a ko fa kanga me wa lo nga me ku pe malo control foi la malo ko. Io ya le ku ko kasi la ko I mo ko so ko kupe. Wa mai lo ku pe malo. E lo me ku. Mai ku pe malo. Ako manga pesimen malo ko le kala wala ngale o ku pe malo le fa nga ko. Fai fola ko ke fai se me por mele ku pungi. Lo ngo ba ku pe malo e ngo foi ko fa le anga malo. E conflict of interest me e lo. Mal ku pe malo e lo me fai o ma pungi foi le vole fanga nga fai lo se me foi malo ngo ku pe malo le mai. Fai foi lo ke fai lo se me malo. O le anga for ku pe le ba. Ko se le ba ku pe fa le anga malo. E me ga le ka ko fa mo ku pe le. Ko le si va nga foi le asia ka ke ngofo ma fa ia au ko como fala lo ya pulu lança pulu mai o le ari ko le fa lança pulu o le ari ko sa o la nga ao apulu fe ngalo fa kasi malang ai se me wole nga ese finga ngalo o la wonge fe ngalo fa kasi me ese ma finga ngalo langi la ku singa le nga fai ile jos e lang ele observa ale sa apulu ese foi lo nga finga ngalo Manga ia finga ngalo apulu finga ngalo la. Le na tonua o le winga o le whamatalanga. Whamarulua tua o I tau teilo ai Samoa. O le tatou porkalame le tau te iai. E le se tūlanga a mea ufiufia marunga se por ase. No, ele me o le ua ma whaasoa saoa I le mātou pito la au. Ioi. La ua sao whailai ai Samoa I le sui o le Blue Wave TV. Ai matele whaia fwoi la se vahenga no. E makele o whaia ku a mea cancel o kou le tioa si le au te tele ele ai. No, e ku mau a le whaaroalongia o le tioas. However, o tangata. E peia o kala le kusipa ia. Ua o kaimi wakaung fesui ai la au o le vau makua ma mea whapenga. Se le ya se ka mau a le winga le tati fai atu wai a fai lo wai lo el tangata ua lulu winga longa fa maongi maronga kuko kas a fai lo el kangaka ua sakia malulu ngia ala me ka fai fa vai ore me that's the best you can do oi ore fa vai so ya kia ulaya o ke le mana malama po le ase me kau e tau foi le whaailoa ku ai ngi au wala ka kau o nga fai a mama le loko kangaka mama la malama I langa luenga a fai fo wo lo wa yai o wa yai tu langa e sa ki ai ia foi le va ma conflict of interest fai le mesa a fai wa fa tanga ele atua mo nei taimi le tupu mai ole o le vaenga le e kau ke lo ai wa ka kaunga ko e fai se fa kulanga nga fo fa mai sau no nga la le mali to ai lana fa tonga as a prime minister o ia o le pale mia lona valu o Samoa o le ale winga o le faingo mela valu I le kusipa ia valu is new beginning. O le valu, o le new beginning, a matanga fou. O le ku ua lalo fo I le ngai a vaku ka koua. Executive le choas ma o tou ia si ngia ka ko media I Samoa. A fai o lea ua maua ai le kele o le faale mau kongu ma le kele o le kulanga o iai. E me le toi liu le tofa. Ai toe fatu langa le lei. Faku langa le lei le media choas o ko wanga I Samoa ngai ya o ko fa. Toe fai le presidente sui pele sikenge o a tonu le amatanga folia ke sira fiali ia taua o le amatua o fanga uma toi lo tanga tele skala le media
e o i cameramans individual companies o uma o kaka uma o le a tou va ai ia uma engar ka ko le skala ke ro por le skala ka sia o ma se fulu ze lus fulu afer ka ko kupe mo le mile va fo in vai ma ma kia ma me pa fo ma ma kia susangi kom ka o po ma ke re fi ko ma le tua langa la o ia le tatou la o ia le tatou wa le stala la o le tu langa o le blue tv ai individual fo yes le na ai manga ku or ka ko ma kongi o manga or ka ko ma kongi o manga fai ka ko le skala avatu le skala ka pangi ko le skala marka nga ka pe fa pe io atu man na le stala tu mama tu fa na le stala uma pe fa pe le fa mari fa ke le ku pe le sos io o uma me tu te man na le skala ko mai clear le skala ko uma me tu te man na le skala uma o le ale winga le tu fa yatu fai o se amatanga fou le nei le fo usa ngo ye le fionga le pale mia si o mai lua ka ko ama ka me fa ka ko fa yelo jam kan fo ai mane tu o nai ta o tu ya o tu ia le tu langa e fa tu langa le executive o malo fa sanga e lo le executive ia fa i lo le council sa o le wa ku se lo ia wa o nai fa mai te tau na fia lima tau sanga na lo ia le tangata ia avaku ma se fa masingo retired ma se lo ia le le ya ko se lo ia le le se fa tu la utala ana nei fa tu la u mong ya la kala le fa yatu ai fo mai mo mai le fiong o le nei wo te ia te lo tu inu mai poki ma se ma ko fa frekui ma sangi i le mol ai u vai tu le si picture frekofi la sa fa mai le sui tamai tai fo le ia o le tapa au fo mato o nei ya fu o alofa ali marmanu ali marmanu alofa wa kunga fa kai ka inga o le au fengu mi ia por kiki ma tu langa le vanu nofo le la hingo ko ma ko felanga pi u mai le tu lo le tu o le fionga le tamai tai sa vem foi pule ai manino le ia tu la va ai ma to manai to ina ma o le fionga ya li manu o lo fatu au mana tua tau te sira fia umar sui o le ita pipi ai na o faiatu le mate fa afsa ngai ma le sunga le li loia o le to fa fu va malaya asia tatina o fatu asia ala ye ma se fe au ma le si le fionga fe atofa na matua o fatu asia mai sau tupe lautanga ma le tupe le lautanga la walui o le ave fai se me tau sami ale e tu ule ao o le fionga ya le man o le ale tu ka kia HRPP ma le fast ma le sap ai langa kasi le ka pa au o le mako ku malo o le ala kaua o nge yafu a wafo ile ia pa ia o Samuel oi ya mai se foi ka maswafa ma le fior ka pa au o le ala kaua ko mai pea mai se foi ro la ko lua ya ka kiki ma ko o fa ma malu la taua ma fia le loia o fa ko mai ese le pungi loa ese le pungi maka kongo lenga o le ka ko fe loa i ngai ma le fio ngai le sui malu ya se o upo fisili yangi fisili fo ngai lo o asiaka ma asiaka lenga o maua ka kia ese le porkiki ai mangu ka va yo ngafuru ka usinga ma ko vango fo fa le tu malu kasi ngai ka pa au ka usiel o kua ai o fa le moa o kua le o frekoi ma ya ola tu lo na nei tu lo ele ola tua u sa fa ile le fele la tu fa so mana ni si foi ola tu lo ma tu tala no ole u mi mako kali io fe asongi tali ma tu fa so ale ma tu militino vai ta tu ye ole anganga le na ole nga ko io tatia ya le porkiki ma tu langa ya le langa ele fa pe fu ole se ma ko fu i suafa i yangi ya fu sa pa ke mangi ya fu la ko wakas le winga la fu i fa to la wi tala e fa pe uma le nganga le ka memoria ele su ya i fu fa pe a me o kulo o ma ko fe fo ka i ma milikingo o nga ke i fu le o su yo ka ko nga ma le ai e tu maua le fionga ya ari manu ya il parti la tu mau tal tu ngo asia tai le me o te lo fo ya o le merga nga o ya male ku ai a fe lo ai ya va no fa pene
ia fo ka ko fa ma malunga o tai uma I lato le ato ia e fa I loalo ka ko respect le hanga au inga langa ka ke fa piko ro mangu ya kasi wa esela le me ka ko via el por kiki sa fa ia asiata I lunga o fola nei le mai kuma le atau ila na foi pito la au ia ona ia la ia le or ngaruenga le tangata ilona e tusa balona tari tonunga ai ka ko felo ai le tulanga foi le ia fa pela ona nei ia matuta ape fia la ia le o mona na we fa soar va ngale le etu na fa pe mo foi le tulanga le tato media sa le e ko fu ma o ko ma ka ma va nga fa u fai e ko fu ma ka ko ai a tato o I folo e sa fa I le chores ma sa fa I tulanga fa pengi awala nge ya mai ai fa por kiki ka ko sa fa inga e o ka ko ngi por kiki a fia por kiki la ka nga I le media dia fa ma vai alu haru run mai lo ku maro fa me lenga fa yes ka uso ya korong kawa si o eli mai le man na ya fo fa inga si o eli o le nami a e lo hai o fia por kiki ya me ese alu lo ku maro pe ka kongro ku malo ya we ia error foi wa ilo wa ko okio ia ko me la wala ki va visau eva ve so ko le executive la ila nga ke la fa ia mai lo ku lang fa por kiki or nga ko inga la ve fi va ai wa ku ma le cho so ku la ma wa lunga inga ia fa ka ko le media on ka ko fe no so so ngi de si a ba sim ka pula ke pa ile ba lo ma le media ia ma se kusikala e sau mai fafoko Samoa a sau ko control me fai ka ku Samoa o me sitting ngala ko le fai ko control kamera o sabi ia wala observo le fai ngala ko control na ole o lota fa no ia ina ua mo mai le fa tala e ile tusia le tuas o fa no ina uva ia tunga o le tamaita I leo Papa Driver. Ma le si au ra vaenga le na ta ua. Le na itua o le tule ina ia fai se tala le Jos. Le la ua toi mala ma e Papa Driver. A ua le seaonga. Tu sa le utoi mala wana mua avela na advice le na ai muri e ona realizing up to found out le real story. A ua sau ilunga manu mai lunga. Tato vaila tato il fa le tonu mal fa le tonu na ua. Ia ole ma fa soa ile tulanga le ole. E mateo ile keisa mangi le sekati. Mat fa soa ole telo isi cases. Lai e tapena mai ile tusala ya hana. Ole si mo ke fa ko ese ka ole ba pe fa ko ese foi ma ko la lo Papa Driver. Angi la veri ko la le observa de ko la le Jos a le fa ale ko Jos o scofi preso le fa stofi scofi o mal caminho iri ko la le Jos a le o calma so fa la ko executive ai na pito mai I rumana I tolo o nei me o nei vanga uma o le ala ua vavekele lo ko filosofia e fai le mele o ia lo te fai atu ile atu ele I fai mai se fa atu fa la inga ale pereskengi o le Jos ele I faia mai I se fa ko fala inga au kasi a se executive masa ili ya ingi finga ngalo o members ele I faia o le melea kusi lea nga oso ile monge le ufa ai nga mafu aku onga o se fau kuanga ma se puresa aku ele se Samoa ma va ila ile leanga o le mele tu le mai alaku le ingi kia puresa ia news ma fai news fa penge ia le observer ai le se member le se kanga ka hu Samoa ai pulo me preski ranga ai oso ku Papa Driver mangkua o le best friend alangi Papa Driver o matua va vala lata o le la fainga wo ma pleskeni o le ala le wingo la utala o ngala ua va ku te fau kuanga Papa Driver fe kawilele ya male lo ngi o finga ngalo la yelangi pulesa lo e mainga pulesa ku ai resi o tato ai tato wa pressure umaku sauro ifa fo markusi wa sau imo sa o fa fia mako fe au afa pupu o taimo o le imo wa saulo wa mangongi imo ona ngame
wa sau emotions le ai ma se seu sila ai se a nga suspend ai penga pena ai se mai wa fa pongi sa inga o marko fa ko fa inga onga olea le nga ore palangi o papa driver TVNC vai ka ko a o ko yo Samoa ma fa wangi po le fai ko finga o pale mia Samoa le fai ko fai wa tai fa ai a matau moro wa kai me ko ngare ka ore fa sam wa kai fa ai a maka avela morco ma fu me medio le media ma ka ngol lupo a wa sir fiere tau ya la ngai muri la ngai ongi o fe vili o fe ye karango ai o pula e ka ho le ka ma fu de ka ya sau se iro ave vela oi o le mea ya du ma ka e muri ya fa penge ile le lupo ya ma wai lo le nga upu wa tata ifa ai a matau ai vai la ka ko o fe ar me ai e se ko ya tuli ava benge tuli vai ka ko me nga le o kupu nga va ai mai ya o background o kanga kai ko ku le para langi ma kanga kai a la o kilo mai o background fa pe o TV and said o le ama o solo a mai runga ai ki ngeia ilalo le fionga pale mia ma le mafua anga nga la nga fa ile mele ava le sa o sa nga pale mia ti lo meno fa ftaye na fa sa o sa nga la o le mali to ala piko mai ruma ia blessing o yo le ako o mai la ko ke varu sia so finga ngalo e kara va o le ako o mai la e liu so finga ngalo o le upunga liu lo le ko fam o le ako o mai ngai la e kau liu mai po le asa o kala fe ai ko kere o esko e tio now ele ai se ko kala o fa ia observa o esko kala e kar ko mai ngai sa mo e un ka ko vai ko ngai fo u fa me será ko kala ya ka o Casio si la ele lope e o so ngi fo ile imo ngi fo I ongol ma fa so ale kan ko mai ka ko me foi me fise kuskusinga ale chos so what ai si ko kusi fai kusi observa I lo ai ke kire ko fa a ko le kusi observa sa o ma me ye makarngo e fai ku au fai ngor ko ngor ya ore kai mia ko ke kusi observa fa ko ma ka sa o observa kalia ma fa ma walalo mo fa ko esel parmia ona ma toi lo le le la sa wala e ko ro ko lo sunga blesking ele fa ku au ele fa ma se ka unga ai a fa ye uma ku lava ngai va yaso ele ai lava ma singa me kasi ko ki fa ye le tos ona moni le ma fa soa ele o ma lo losio to ma fa e tau ave tiute fa tos pa kuskala o le mea la e sili o ngaka ua o ngafai fa a mo a vi a i sa oi roar kala le siro maku sa lo maku er kai ole so sa ai kilo kuiru mo fa lo maka ke kele mai le ngor ngus pepa observa ale tairu fa vai le tua samo ang fa lo ko re lo finge fa halu lo le akore fare waika anga la ko fare ka urun ko ro mai isa wa vai me la le fa ila ku si mai fa ku ko ngore ha mai o fa ma vai le ku am sam e fa que ko inga mai la le ku si mai observa la ku si le fa ka ngore pe mai la au ke fa ko si ko inga ngila o furu au mai la le wa kusi mai observa ya mo ko timing ngare Sunday sa mo pi o kala kai mila la ngus pepa na mo ko pi o wa lu ki ya I fa ka wa fo mai poi ka fio la ele di la ko long ko inga ole pa le mela lu kusi mai observa fa ko ole mai o fa ma vai le tu am sa mo o fa ma vai le ku ko me merko inga fa fe que não é ela curou foi fa ka uma ngus pepa mar sau fa vai oni me la wala va poca oni me la o ko inga kusi nga ya la le fa vai de ko sa mo fa ma vai de ta tor maronga a voi mai
Ya, le kau kene fa ma vai pokara mi fa feiro ai hana ru. Cha mun sanga te jo fitu ma era ne jo sanga le ROT Sevens tournament mai afinga fa ele malai o le pi sa mo to nai mato a so su ma tolo te se malua fe lua se fu le lima se fu ma no au mona le tesi la male aso a fio mai tala mai ao ma se e moli ma wina tama finga la kana pu sa tu lai mai ni se sui donga la manu sa mo le ROT Sevens mai afinga ma au ma no se le tama sanga tama uli se patasi a pia ma alisi boa Payala, si umu, uso sa talo, male telo au marolo si ola mori mawina ile aso. Awane ngalo, le asa suma le tolo te sema, lua felua suma lima, le malai tona imato, malatua. Ole ama whauna wina atu nei wha asararuga tu sao, mai le ala ata le Blue TV, male fesiri, o ai o le asola, male ono hafe tala, male champini, o le Pasta Waiters Cup, male ROT Sevens, lua hafe, lua se furmoli lima. I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like here comes the here comes the here comes the y'all already want it. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whakso tai loa matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mata o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisa o te iloa, matangi a mosa I le olu o tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma inga uma I New Zealand nei. Jamiro Batile ua tele titirono, familu te nei tula e ono. Ya I le toe am talia o proclame mai malolonga e tatou tele fasolo le tatou fasoa faaua e Social Media Watch. Ya faatai foi o le una emisia o tou o le ulu te mile o le afia I le teito fitu a le lau mua tu mua for the first time. Ya matu o tele au sevens o malisi o isi ai mo le ulu te mile le ua host ai foi e le lau mua tu mua po le po ofenga. Alo pia fenga. Le la tau foi teito fitu ma o se whamunianga foi le vara au whaalo mai le sunga whawhenga inga Pasta Waiter.
ia e suatu e tatala lo ia le fa moe ia o lo ia i fo i te tonu le lango o le fionga i le faipule po le minista au faipule o le tumalo ia le ala ia le fa moe le e fa manu ia nei fo le tato filfili e tato wa o nanga le Blue TV ia ma le sports tala noa e live vai le tato le sifo ia tamusanga le o ai lai whainga uru i ka longa i le free le free entrance e sa o loto a le tūlanga o le teito fitu ia ai ua tape nai lola ono o le mole uru i taimi o la wata tala ia ua tape nai fo ila sunga whawhianga inga le ipu o le manu malo i whai mea lo whai ia i le taimi o le sanga lava ia a le au la kapi a le lau motu mo ia whenga ia wa o le sunga whawhianga inga ia o le tama whanau fui pono lupa whalele ia wa tuli pa ia o le ainga sanga ui whalea ia me se fo ia o le sunga tui sama mana ia fo ina e whaila ila sa sumar whao te sema le ia whaase silanga le tui natu ia mo le sirfia fo ia le totele ia ai whawhelo ia tu hana ia ma le tatou media watch i lunga o le tatou proklame ma lor se fumnuia So for Manuia Siata Malea Taua, thank you very much again for having me on the show, another day of Media Watch. Hello, Talofalava to all of our viewers as well. Ia, whaavitai I le amanoa o le uto e maua tātou te whasoa ai. Ia, a mai le tātou aru sa awalanga I te tau mai o le mate whasoa anga I whautuanga mati ma inga. Ia, awafu I le tātou Jaws e Samoa. According informations for your le ua mawai lunga le tātou proklame ai so far o ye se tātou update mai foi le ina inisi o vaenga ala o kuskalaya ingei le ua muri tai umantu I le sau o le tustusinga le pe forwardinga mai o le victim le observer ia ai pe o le accuse le ufa au mare mata le tahoanga I le fionga le palemia ma pe forwardinga mai o ua matua ua matua sa malale observer matulanga so far se mai se tulanga inicio tustala in New Zealand. Yes, so our main Pacific media is Pacific Media Network, and the writer for them is Renate Rivers. They have released an article, an updated article from everything that has happened in Samoa, and I've been able to gauge how different media have reported on this. And it's best to look at different media and make a final conclusion than just believe one media. So through this, I've had a look at how Pacific Media Network has reported, the updated report. This is the one I wanted to bring up. So the article named Dangerous Precedent, Samoa Leaders Media Warns of Threats to Press Freedom and Democracy. In summary, former Prime Minister Fiame Naomi Mataafa has issued a strong warning that Prime Minister La'uli Alimaliatoa ban on the Samoa Observer threatens media freedom and resembles tactics used by authoritarian governments. She cautions that democracy erodes gradually when transparency is reduced and independent voices are silenced. The ban, which prevents the country's only newspaper from attending press briefings or receiving official responses, has sparked widespread condemnation from Pacific media organizations, journalists, and local political leaders. Groups, including Jaws, Bina, and Sampod, argue the Prime Minister bypassed proper legal channels for complaints and that pushing a newspaper for its reporting endangers press independence. Tula Epa and other critics say the ban damages Samoa's international reputation and suggest the government may have something to hide. Concerns have also grown over the Prime Minister's extended absence overseas and what Fiame describes as a broader decline in government transparency. La'uli Amaletoa denies imposing a ban, calling it a temporary suspension due to alleged inaccuracies, privacy breaches, and a recent incident where reporters were accused of trespassing at his home. Media groups insist that any disputes should be resolved through the Media Council, not through punitive restrictions that risk normalizing political interference in the press. Afela na Media Council. So these kinds of information is what our journalists here in New Zealand are missing, these key information. And I just wanted to bring up another graphic from Molea Misa, the FAB, the fairness, accuracy, and if you could bring that one up. It's accuracy, fairness, and balance. So this is part of the Broadcasting Authority.
This is one of the principles: accuracy, fairness, and balance. Publications should be bound at all times by accuracy, fairness, and balance, and should not deliberately mislead or misinform readers by commission or omission. In articles of controversy or disagreement, a fair voice must be given to the opposition view. So this clearly shows this article that Renate has written is very biased, and I'll go into that shortly after you guys have a. Ole afianga la le atua ole tusi ole tala au mai le sos fo ile fai tu au lo no fai ngai au noa male mai sao mai le fionga ile parmi me lo te fa no ile tusi tala le tene le o le sa ingei le pale mia mo vai aso fitu ile var le ai ma se kai minga lu ai alo va ai ma fai se fa karangonga a le o fia li poki le mata upu le e au noa ma se nau au mai le tu o le fionga le panmia o le foi e pau foi le o se ko inga kusikala o foi le lau fa ia i kanga kangi o kuila epa e fi wale pale mia e ka umai le side o le story e li poki ai la ko le mea la ko ke fili la ko ke karango ia ole danger le o la kuskala ma me foi ale nga pe o la ko e o mia le malo si le o le me or ka fa le nga ma fa sa o se mea e fa nga la ko milo se kala o lo fa ngo fa ka le ngo fa longo le e fam kala nga kula epa le quote mai Renata ngo fa longo fa le fa nga le kala ngo mai fa pia me le foi e quote mai Renata o ke le o fam kala nga male moringa ma sa va ya kula epa ma fia me ai ngo pa ia laudio mali ko ka ko pari mia la kiki o me ngo mo ko mai a fa popo mai me le ngo fa ko fa e la kuskara o le boko e mo me nga ma ko le fo le issue o le panning o le mele ele panning ngo ka mai ngo o fa lo o la o mali ko na pan onga o le sa o la kususinga nga fai not because o fanga ngo kupu mele o fa le moko o le palmia a le ngo fo le ia Renata le Rivers ma faki ki mas ka mai nga faki ki mai lunga male mele kupu o le moko o le palmia o ma rosi la le ka ke le manga oi mai le ka kom fai ka fi ko nga ma rosi de o le kula e mai fa nga mi de ke le ngai ngusila e ko konge ka konge la fai la foga mal manga ko fole le ka fa barbale e fa nga mai la ko foi la ko kala pure la ko mal me fai ai pure a ka ko ngo fole si ka ko e fo nga fai se kala ai ya too bad o le ka ko media watch le ka ka ya e ka ke check and balance ai ko nga kuskala fa barbale ai le nga ngangu mai ai mai fa le link fai la ko kala ole fale tonu le na le ato ole fale tonu ole leo e tusi mai e saunoanga le tai o le atunu ai o kusi mai saunoanga akai wo pa u tu sole ole melna le tupu ona fo e pena fai atu e le mafai onga ave esea le loto fa HRPP le loto fa ina te sirfiere tu e le mafai o nave ese le loto fa ina le fo e o la le ye de kinga le ma vela tato ye e no tele no maria la fa tala tu le mafa so ma se opule ma le fionga le pule le tato compagnia le la le fono e ele te mi sa ya lu ye tusitala mo laksen mereka la nai e ui le fia ia ile ka mereka la ai ole vaenga e sa ngoa ia e ka kaunga lipoki amo mai e ile taimi tu sa pe tele fia le tangata le ai a fai o la nga luenga e ke aru sa o ile pale mia e lipoki le kala le pale mia o la nga luenga nga ka akia ngi o la ngonga
ka akia ngio manatu ta tia so fa ai tu au ai alu ina ia tusi sao lau tala according ile sa ngonga ka yo le ku a tato fia mala malama i meo ro tupu ya Samoa o ai kau kio i e kau kio se ka yo se kuanga e kau kio se former prime minister e ke alu sa o ai ke fesili le pare mia o lo tu ile foi po le government of the day a e fesili akula i vaenga ai le mafainga kadia mafainga onga ke lelo le fafikau ai a fai o tu ainga cases fa pene e fiu lava fa su ai a sawa e fai ku au wa so ila se update hana wa mai walanga le I heard o le will reach out to my le pulo le PMN e se update vanga le Yes. So we are talking with Pacific Media Network because at Blue Wave, we don't want to whaleanga people, but we do believe that because PMN is government funded, they have a responsibility to look through who they're hiring and understand their biases. And they also need social media policies. And I'll show you guys a bias, a clear sign of bias. If you could bring this graphic up, please, Misa. Awesome. So if you look through these different media companies, right, we have The Guardian. See how they reported on it. Samoa PM suspends country's only daily newspaper from press briefings and disputes over coverage. You see Talamore Media say Prime Minister bans Samoa Observer newspaper for his press conference. Samoa News Hub, PM shuts out Samoa Observer after 9 weeks abroad. And Samoa Global News, the decision relating to the Samoa Observer is specific, justified, and based on conduct. And then if you bring up the other slide, please, Misa. Yeah, that's the one. And you see how Pacific Media Network and RNZ and Barbara Driva from TVNZ reported, Samoa Prime Minister bans nation's only newspaper from government access. You see the difference? The other companies reported honestly, they actually lied on their headline because it's not the only nation's newspaper. It's the only daily newspaper, which is right to say, but not the nation's only newspaper. Yeah, o tulanga ia reporti ona e mafua mai. Mua. Se le paipala ki mai ai. Pe ata tango fi faunga le tu ainga fa filosofia lea. A e alaku e kakaunga e alu e ki mai le vai mama a e alaku e ki mai ile ala paipa e na o le parpala le mea la e sau pai o ka ngaka fo ia la e alu e whaingu i lau vai o le ama mai uma ona o le a o le parpala o le vai lewa e alu e ki mai a e filifili e ki alu e ki sao mai a lau vai e ki sao mai le ngutu o le paipa sao e te tau ona au mai o le whainga malo Ioi. Now, a or whainga la leo sia kako wa mio e uma e ai account por fo le malo i la to me fai mana tua. A fai kau ke o e au mai le information le malo, ai muli ange ko e kako ko find out se. O ingala fa ko a ke le lo le avanoa. E ma fai ona tatu tu ina le malo. Makako ko fo in palmia. Mama ko aku i fesilia. I vahenga ia ona sa eser me an ka umai. Eser me o kupu. Ona mele tupu nei. O lea e ka ua ele fionga le parmia. Ma o kako uma sa mo se mele le ngale li po ki le rupu marmala mani tanga tel fa sa mo re etu. Ole manino i ole matau. Ai matua fili lava ele fia manino ye. Ia le lau sa oi male afianga afia mai ai male kenge kuskala. Ia ole foi la o ye ole PMN. I also wanted to share this, if we could bring this graphic up. This is how much money they get in the last 2-3 years to deliver news. This is all tax-funded money. So in 2025 and 26, the National Pacific Media Trust, PMN, received $4,935,000. And in 2024 and 25, they received $4,935,000. So they have a social responsibility to make sure they're hiring the right people. O le bako ko per malo makako taxpayer o e fa kala ile akoko makala ile mo o me ko wale ko pole foi la le fund malo le ka fund ile ka ro ile chos o la ver ko pe mai fa nga do nga ile akoko le la foi ka mai ka ile o
O Rese Renata? Renate, yeah. Ia, a le whai lunga o le kako media al Pasifika, le PNM, le Pacific Network. Ia mal 531 PI4. Te le o la uilo el pulenga. O la uilo el pulenga o le foi o le ai le filo inga. Uma matou filo ia mal puli director le PMN. E mafua mai tusinga tala ia. Mo fainga news ia. To si la tula te leo le tupe le e alu ngi ko inga kampangi fa peni. Ai mana tua o le tonga tangata le director. He's a Tongan. Ia palalangi makanga ka uma. E leo malama nei tangata nei tūlanga fa peni male ano liu o tato mta upu Samoa. Kusa e pe foringa mai le melia. Afia malama ka ko Samoa ingi meo ko kupu New Zealand. Ai tu sa o leo mai fisilia laksi. Ai o mai fisilia ka meo se pulun. Tulo e wo fa nga le toing o mai fisilia i forka ko kamale le leipo ale leipo. Oi fo hip kings. Tu so me le tupu. E o foi lai media nei fa fonei. Nga fa longo ua lenga mana tu sa nga pale mia o le matua. Io pe o le par fa kiki foi le ia le tulang. Fe ponga loa. O ko mai anga o le mele le u. Tu ai mo musua. E fia mala mai tua to patatua. Yeah, ole mata upu lea. And I also wanted to say it was not a balanced and fair article at all. If you look at how this article was structured, they give Fiame's perspective. The opening quote is Fiame. They give a lot of time to opposition leader Tula Epa, and also they favour the perspective of the media council, non-existent, and also JAWS and all of these media associations. So what could Renate have done to balance this article? She should have gotten voices from ordinary citizens. How do they feel about it? She should have gotten voices from neutral analysts who are also removed to talk about policies and what's needed, legal experts, and also media ethics specialists. She could have gone to so many people, but she left it all out. And this creates a perception that everyone condemns the PM, which is far from the truth. So she's also framing the PM in a negative way. If you look at the language used in this article, she uses strongest warning yet, strikes at the heart of media freedom, dangerous. If you look at the language, you know, it's the entire first 2/3 of the article frame him as authoritarian. She's trying to make him look like a dictator. And that's the horrible thing about having very biased reporters in a government-funded organization. And I also wanted to bring up actually a recent post that she brought online. And I'll read this to you all. She writes, I just watched La'oli's Friday press conference and have a few thoughts to share, particularly his comments about the media ban. La'oli questioned whether the Media Council is even active. My understanding is that it isn't. He's right that the council should be the place to raise concerns about media conduct, but that raises an obvious question. Did he take his concerns to JAWS before deciding to ban Samoa Observer? Even if the Media Council isn't active, JAWS is the recognized media body. They should have been notified. Instead, he has doubled down on his decision, saying he cannot reverse it because he is protecting Samoa. According to him, if a media organization missteps, then the government must act. He also stressed that respect is paramount, and if you are punished, you shouldn't persist in whatever action you got that got you in trouble in the first place. Fair enough as a principle, but the hypocrisy is hard to ignore. This is the same person who spent months publicly disrespecting Fiame as his leader and who expected her to intervene in the police charges he faced over Tu'au case. That saga ultimately contributed to the fast breakup and the dissolution of Parliament. There's still a pending court case dragging on, plus the defamation case against him. So let's talk about this idea of protecting Samoa. It's valid, a leader should protect their country, but who protects Samoa from the government? Who holds those in power accountable? Because whether you adore the government or can't stand them, the reality remains. There must always be a watchdog, and the watchdog is the media. If you disagree, take it up with democracy. This is why I don't subscribe to the fantasy of peace, love, and harmony between the government and the press. That's not how the Fourth Estate works. A certain degree of friction is not only normal, it's necessary. It creates the tension required for transparency and accountability. The Observer has
always existed in that space, loathed by some, loved by others, but it has shown its effectiveness, questioning leaders across political, cultural, religious, and community spheres, exposing corruption. My personal views of the Observer are the same. Some days I appreciate them, other days I throw my phone down in exasperation. But my position on the ban has always been clear. It is wrong, and that applies not just to Samoa Observer. Banning any mainstream media organization is wrong. When I say media, I do not include politically motivated podcasters or influencers who thrive off sensationalizing rage bait. That applies to the ones that support FAST, HRPP, SUP, everyone. There's a lane for you, and it serves a purpose. But once you become a mouthpiece for a political master, you lose credibility as a journalist. If you think my report is biased, take it to the BSA and Media Council. Take your complaint. I understand this may be difficult for some in the public to grasp, especially when manipulation and insecurity cloud judgment to the point where basic decency and reasonable thinking fall away. O le tele o le malamalama o sia o le mana ia o nai whaupunga nai whai mai ai le cloud fo ile le tele o le nā mea lai ka vailo na mawhauwhau o le manino ila na sila o le ale winga o le tala o le manino ai o le sila ma le mata upu o lo whai ai le teimile nei whai mai e sa te tau ona ave le la au le mali to le Media Council la mam la mai le Media Council for mai lo sa te tau na ave le Jaws le complain ai le fasaina le Observer ai wangalo ia Renata po Renati po ai le sa ongo na sofa wangalo ia dia o le mafu anga kongwala le anga fuainga le avea ele mana tuana uma lo le article Observer sau lunga ia anga fili fa or me le se ele I faia se meeting ma faile complain mana tu mai la le ai se council le liskala ngus pe pa le Jaws o le ala me le Jaws e fa fa tu foi le fai mai ana tusinga e pe falling mai ona mala ma to ile mata upu ai o le ala ali ai lungo le matanga I lungo le isi ngefu o le ala ua manino atu nei o ai le Observer le o le stala I le Jaws e fa fefela ngari poki se Jaws se mea ele o le skala I o le Jaws wa uma ona saunoa ia le afo wa uma na o le wa uma na fa manino fo I anga fili la tauia o le fa mai ka kaunga ave ai o se mea nga se pale mia o se aku Renata o se since when ne kangoi laksen avengi me fa penga a prime minister to take something to the Jaws it makes sense le nga ko nga me e ku so le walu ave lo complain lo afi po lo kali sole ole winga le nano fa ya to stala le e o ma tu ona fa to ona fa ya tu le me ole se ole pais ai sa ur fa fie poto ole me tu fa fie poko o e mara karango no the reason why I'm saying this look at what look at Donald Trump. It's up to the leader who he wants to talk to. So are you expecting did you tell Tuila Epa to do that when he sacked Observer? I think it's somewhere, it's either 2001. Fayo fa fonga maile tusitala Observer e fai uya pini. Ke lola we overseas. A faio fa fonga mai e ma faio na e confirming ai lo loto le leila utala le la faiatu o I na tuli fa fo e tuli e par kamera mai pe ke sa po ngakuri fa it was around the election a le o le lua afe maritasi o le lua afe male ono na tuli ai na ta a kuringa ngakuri ai ngao mai ai matangata ma securities e ave fa for kamera kure epa e sau mai fanga I sava si kama kuskala le Observer confirm mai se si ati a fai fo e fa fonga mai mai le tana le nga happen le mele tangata le ali atu na tuli ele I fa tanga ina tu la epa nga lau kama le kongolanga olanga fa tal noanga na fai pe fa e lau le lipoki mai me I ole o paloka nga kai
It was around that time. O le ana le winga o la utala le fayetu. No, ai le au lai, ia ke minga o ke le ropo o kuskara lea ka mai ka ia. Kai. O le winga o whamatalanga. Na tau o e fesiri kui la epa ianga mea i e whaile media. Nga e sau mangi au kuskusinga ia inga ua kapungi e kui la epa rwhai koko ai rumo maka o John Camp. Where were you mani o whiawhia poto i lau mata upulea? Ma te ia i leo e whai mai. Are you trying to tell the Prime Minister that you cannot tell the media you're not allowed in my office? O fesa wa ilo whiawhia poto malo tomai. A whai ma whai o ngā ka e pule ale pale mia o ior kai kai. Vai a tatou o i pilas ngai. Lena ma whasoa tuai. Nobody is above the law. When you break the law, consequences come. When you break the rules, there's a penalty. Simple as that. Ole langa ngā le kau ke whio lai. Po le alo fa mai o ole lo ia sidi. Ale ia taua. E ke leo sika ia lo kongo wharifongo o e kuri oe. E kuri oe lea. O ia e wharwhamsingo. E kuri oe lea. E kuri oe whamsingo i whafo. A o lou malai ka alo lea ke ka alo ai. Po le alo fa mai o oe o le pale mia. Nganga e leo sika ia. E mawhainga kuri oe ai. E le fongo whikalai. O le ua tala noa atu le ile apala inga o kula o mea o le whaasa ma le whaasa. Le fo inga kou whikangisi ngai inga ua kuri e pari ili o kai o mase pau ia. Kuila epa marau au mai fo i marimongi. E mawhai inga happen. E mawhai William Upini. There you go. Whafkai ke lea. Whaftaita maa moa William Upini. Le ingoa lor kuskala sal observa sayai. William Upini a o e maua mai le whaala ula uporkalame lea. Ia I lou loto le lei. Reach out to mai e whaiska ku whaasoa. Or kama lea, ngā whaasang kuri kuila epa. Si, ai ole ese senga or kuringa. O skengere o Marietta. Na whaatu lai aloa ia ina ua mahe ale lei. O ngā wha mangingo ma whaaka oko e pare mia. Mafua anga kusa a kui se siku. Ua amo e skenge o Marietta. Le whaaka mala ma le whaapi o pā o le pūlenga la observa. Ai amo e skenge sia. Ai e le whaapea langa makua kuri. Pem whaunga e kula I e kumuri ai le whaia le melea. Maa. A ore keisila ore kamale to ala to ala Williamu Pini. Me ko ngala ka urkuri. Leanga nga kau enforce e makangaka ma security e oi aver kamari fafu. Ma. Wa to wasira sila la le atawa mahana. Le ala na le uti tau fa ya tu stala la kikidea. O le ai tau fa ali mai lo na fa fie poto. A o le fisili la le palengi o lang kuskala. See, the question is the check and balance. Have you questioned La Aulia Mali Toa specifically or personally? Have you interviewed him? O mea ye ke kango kusi mai. These are your opinions. O lo fafia poto o wala ngona. These are your opinions. Can I say one more thing just to tell you as well? There is no more updated articles, even after the press conference, and he clearly stated his position, La Aulia Malietoa. There is no more updated articles for Pacific Media Network by Renate. So why are you not reporting on those things? Which is very concerning. I thought I'd just add that. Ace. Yes, I think, yeah, na whaftai to tele, I think it's idol election, or mata upo tus for lau, pea maka upo yang kuria kule epa, ia kamalea. But whaftai vavai, o lai ei kanga kalai mori mau mai tala lea tate tau te whaasoai. Lea I mangi ngei mea whape ngei, ngā makua ingung ka ami milo solo ai. Lea I masesi ngā fuilele na ngā makua ngingi vai, ngā kaimi ma, O loo whango ngai, I mai kaua kui mei whaingi ka waku e ese le e mo kwa e al me kwa le fifia I renara I a lauri. A fulinga mai or ke le o longa fifia I a kulepa ma whongenga ma fia me. I don't know what it is. O lo whakawanga le I kaimingi. O ngā o whakakoinga ke le PNM. Ma le media le al 531 ma PNM le ngai ngusila. Mo lako ka warkanga le o le expert journalist mo Samoa. Le kaimpoda paloka ngo palonga kala le. O le lau kwa ku whakokuanga.
Yang iyo ia kau ngai loa le me kau fai Samoa. Ale la ko para lu mo fai ngom ka pule. Lo ngo winga la sim ka funga race male director pole CEO le PNM mo banga le la ko fa ko kwanga le wa ber kanga ka onga ole ma ko la ko sa editor le observer mo sin ka impopula ko e ma la ko fa kwanga fa per ka le sa fa le ku si le pare mia e wa mai nga background le wa ko le fa ko kwanga le sa o loko ai sa lo fa ku su singa fa le ko ngale I lunga la fa ko kwanga le o fa nga o fa nga se o fa ko kwanga nga va ku ya ke ia e sa lo ko i ko nga ku su singa fa pe wa fo yo ia o lana mere le sa fai tu sa o ia le sa le tene le a former deputy press secretary for the Samoan government from February 2012 to 2017 ngala ia o le fa finge mong yang kuskusi boku la epa ia le kiola vai na tusi mon ia mo tu la epa ia le fo ia tamaitai ia le te vai tu au mai e le totel ai to fo ia sa ukango e faila utala ia I ona ole vaenga le na te sau no inga fo mai sa tauna lu le pale mia a langa complain le Jaws pa fa what they say a fa le scalare observer le Jaws can the Jaws sanction and unregister media kongo le Jaws That's a good one. Ma vai la a me le ko fa ko ke ngele e matua le alu fa ni ni su enga le se vanga I wo ko pe el executive le we ke mi ngai langa le wo ka ko exposing a ku ngale le o ya yo le o le Samoa observer ko kong nga ke ro ka ngofi ko pe en le skala fa fo se fo ile ono o tau mo fai e counter mai le mele o tato ma waina Alpha City e fa fe langa a le Jaws e how come mana tu mai fo o le mafu anga le yese me le Jaws nga fai me fo I vale hanga ngoi nga fai Samoa o to mo mai fo man to foi cases foi ngai nga angango ma langa le ko ala ku Samoa tu pe leo ta walo e li poki me foi le ano no o ma fo anga le me fai nga fai se nga me le nga foi they weren't a registered member of the Jaws e ma fai nga ave se fautuanga as a from a body fau foi le ia au se upur ka ngo fi se la isenge se le scala fa sala ma be fai o le o se council ai le scala fo so ele ifaya la le homework ma le assignment o e ma fuana ele faya la nga kele o aru sa o pare mia ke su e mai meia e kele o aru foi la question le fai la tusi o pare mia ale o so oi a mai au no te ia ku le e pa wa o I la former admin o la former leader there now o lo kangore ka mi ka I mai na no fa so te fa tu lo tala le tene le ato le wo fo au mai example sa fia me you know I have much respect lo to fanga male faia le fionga le sa fa pito e la wolunga ya kia ai si ka ko su I pere makaolengiu leanga o le tangata lea e na tela e ina mamalu o le sa fa pito o le fionga ya Naomi o sunga tamaita I tu lo tina ya a fia me Naomi mata afa o le ale transparent le ki kausa ngo ya tu no le ya tawa e fua yo loto ai sau se si kau kalangoa mai fa mai o fia me e transparent manga me o transparent nga e musu esu e vakungi ngi kanga kasu esu el mali wor kamale se transparent le menga o transparent ele o kidier mali wor professor le ai se a va ve susungo transparent ye ko ka so le you should be ashamed of yourself o ko ye ko ka ngo fili poki mai ia fia me o le e kala ngoa yanga transparent o transparent o le tina mai ma fa masingo longa fali transparent ko su e misale kanga le ngo ko ongi transparent me ia o le o uma o tina ma le fa kasi o fa masingo o langa felengi ai o tina I longa fali ongi meia ka ongi transparent o to ia to te tusitala ma I mau le kai mi awangi o ko fa nganga le upulea e fa makala I le forma PM e transparent e ke no la kala e si le lo ko avea e kaula kala kai kuila e par meranga
no lenga o te fai atu la utala ana palasi mai o kuila epa lea I lalo le administration su engol madi o kamikiki lea ki roe makua kaua transparent me ia ia o kakale o fumumu o kakale sofa ia saanga ai ko sirfia to tangro ia o ko sila mai la de sia kalea se transparent lan melea o fea e yaingi ai fa akasi o se former PM ia por nga kai por le pale biere ko ki ko mai ma se fa masingo lo sa fa I lungo o fa masingo singia o fea ia ile transparent o megi e kasi ar ma fu anga e sa fa yaingi fa masingo mangi pale bia mangi ar malo mangi sui ma turanga nga mo corporate events kari nga malo ma ku fa pawanga professional. I was like active the kami. Yes. Ai ko ke sira fia la e ova mari milionga le su o fia mele le ka okongi. Ya yo ko ngo inga. O to sira fia ngi transparent me ya. Oh my good boy. Ni do poko ngo inga le su o fia. Well, e asar fai vai le asar masalo o si o tau so lava le masalo. Ele o kongi a ngelu. Ele ngi ko apa au. A ole ale akale ka uma ya Samoa. Oi e o sola I e sule le milionga. Ele ole mafu angala le feke e fia me ilanga sule milionga. Ele ole mafu angale le anga ole e pola pui pui e fa masingo. E loia. Olanga loia sidi de kenge le sua. Olanga loia sidi le. Olanga loia fo nga ele ia vea mo loia sidi. Ele ole mela le feke e ngi. A o yeila o la o ko media li poki me o ko ola e ko ke nga o sau o li poki ko ke manga nga o ko ke keu lu ma fali na no fa yetu na ngale uma mako fa sanga lo ke sile ale ka wo ngar ka ko fa so ai na ona I motu nga afaya la nga deserve la ku nga I lo me ya li ato the country and the people deserves to know le nga o le ka le mo ke ku ia ku le corruption ni ko kongo Samoa ale he vale lau fau malu alo te fai atu e fai talinga au pa e fai maka Samoa loa a kungu I fafo let me make this clear ai ko ke I o mai ko ke affiliate a kungu I fafo please e fast loa a kungu ngai le winga fa metelang le nga po fe ko ke tina mako a ai e o ai ka nga e li poki mai ale no fatu le ato eli poki me kanga ko ainga ko ai fra inga le ika le Italian restaurant le ile ia mato Monroe wala lu Botanic Garden ngai ko ke ai inga now pe ko ke fai mai le se mako fe au le ama mang so kanga fala inga ele fika wi a fai ko ke so kanga fala inga ma fa ma vai le ko finga nga o ese especially like active like u mia coffee kai mingi yes la nga la nga ko fe ka ma ko iri kakka po kala menengi That's why ko ke fei ka mako kau ai maa mai. Mako ngau e koso aku wa u fa pui pui. Oh. Ora la o me o fai. Ha. Ya ringa ngor ka va fiska ka mo le fai sa fai so sa ngoso o sa uni. What did I can? Ora for sa ngor me what What did I can? What is no can? What did I can? What did I do? Oh, what did I does? What did I does? Ora va ko le sa ku le la va ia fia me fo le fa sanga mori anga ya lauli anga mangingo ara kala fa me le sanga me mawai mai le fo songa ko inga fa le me anga pipi no fa masingo le so le ke a wo so mani me wo so million 1.5 million for 1.1 I did not hear to one for anga like no too low. Langa did not unfairness. How many press conference did Fiame held? How many during her time? Few le media kurkuti. Ata mo mai le. Nga ka amakanga nga ufa ko a pale kofi. O fa sa o ko e laure mareto. Le o te fai atu ai. Fa mole
o to media sa mo a fai ko ke de fia la kala ma fu anga nga la ngo ko linga ku ngo ko ke fa ai ku au lenga o ko koso mai fu ar por kiki ko feo lai ko ke de por kiki ele kakau wa e fia ngi press conference a fia me nga ko fa sanga kali mai o ele ke fia kuskusi for me transparency ma fia me e fia ngi press conference nga fa a o tango e fai tau a toa leo fa inga o press conference kalunga e pale mia ai longa e a kose luasifu ai lima kausanga lima tausanga ai longa e a kose luasifu luangia o press conference taimi ma le media nga kare amakanga ai onga o the spirit of the moment lenga wa fia o fa pale mia oi ai nga e lo wa mawa e alo lo ma kami wa fiu the media kuri lela na ya ina so so le aulia le mali to ma fea ngai ma le ku le nga o promisi le sa fa ile ku o a me uma me ma ku ke forfola inga ma ku ke ka uma ya ku a fa alongo la le tangata o le siampingi o le transparent ma ku fo ku le ko media ia e li poki le me sa. That's all we're asking. Li poki le mesa. Yeah. Le te wala ka ko me ile case file. Right, yeah. Let's go to the final one, Hannah. Sure. So the next article that I have is Mangele Sekati found guilty of bribery using Fono Fa'avai funds. Former MP Mangele Sekati Fiawi has been found guilty by Samoa's Supreme Court on 9 counts of bribery for misusing Fono Fa'avai district development funds to influence voters. The court concluded that signing and approving checks just before and during pre-polling was not mere administrative procedure. As a result, Mangele is barred from running in elections for 10 years. The court also raised broader concerns about how Fono Fa'avai funds are dispersed, recommending 1. Any member of a Fono Fa'avai must resign when election writs are issued if they intend to run, and 2, the Electoral Act should be amended to explicitly address this kind of misuse. Mangele was also ordered to pay $3,000 in costs to his counter-petitioner and forfeited his $2,000 court deposit. Le atawa o le atatu fa'asoa e fa'asifo i le mataupu o le porokalame le fiafilnei ai ele itatala le matou fa'asoa. Now I must say this e aona o toe fa'a manino le tulaga lea manino i o matala e faiso'o ma le sunga le ataua e lē mafai fo'i ona alo le porokalame ia tatou ua faipule le fast pe a fa'apea e iai ni vaega ua fa'amaonia ai o ni soli gatulafono e le mafaiga alo leanga e tulou pea no fai atu tau te tutu mo le ami o tonu ai kākou ke le langolangoinga tātou te le langolangoina ni tūlanga e whaamaonia ai ua whaingi whaalakua ai le atau amita mai sofina ngalo o le ala ua sau e iwa le lei ia mōlianga ua whaamaonia o le sa avea ma minister ma whaipule ia whaasaleanga lua le fionga ya Mangele Sekati Fiawi. O la so longona ma le awili. Yeah, manko foi just briefly for le nga faile kangi a Mangele fasanga ya Samau. O nga mangala ile Mangele ko e kualang kangi. Ai musu Samau e kuar kangi. Le la il fa ko unga le ngei. Oro fa ngo nga foi le wa sa o karsia la foi le ia ia manguia le kamfenga foi Mangele. Ai nga wo fa longo le fai unga male summarizing the case. E fōringa mai o ke au lau whamsingo. O ngei o le kaimi nga whai ai. Whai kongu lawai i le pō o le whunga le pāloka ma le aso le pāloka ia kupe ia sa kasaingi le whai pule. Ia ke au la, ua whai lawa si whakamala o Mangele. Ua disi ko sini kwa pea kua le wha maongi i le kaimi o le whainga pāloka malanga whakora whai, lang whako wha i le kaimi ngā saingi siaki ia. Ai aua le saingi siaki o siaki ngā saingi mo le wha moe o le kaimi o le whako singa. E kia la ia isa no le mele ngā whai e Mangele. O se se, ma ke lenga o kere se se.
ai me foi le a sia ka le foi ka ka ngoi o ka ka ngoi se menga foi pule male 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 chairman ingole o menge fongo fo fa bai o go bela fa pengi ia ka ko karsi ia vele le kulanga le ia mangele o ke fa ia o le o mo nga mangele ai le mo ri sko kele o le o si kaulanga ia mangele ke fa ia ku ka ko wonge ka kirkira nga salen ka ko vai ele nga mangele fa ia mele ai o se kulanga ho la le o ka o ngale u ko fa fa nga malo male ka nga lu ngale yo le polokeki inga ia sisi la ko a awonge ko a fia se fai puli e se kai mi no mak e fa per kai mi ngai la ngalo o manga nga ave ku se apply for i male fa vai ole fa vai ole fa polokeki le kai mi ngai ai mole si lua ko sanga wa ka o nga awonge ko ia se fai puli a fia mengi ole fa jawa le to se fatu tala le to lo mangele ile mafutanga ia ile fa pe e perna fatu e le fenumi ia foi le uto male maene por maene ole le wingo di tala yes ole fionga le fai pule matulanga uma ile o tatou ni angelu ole vaenga le o te fisilingia le ato o te fisilingia le time frame le sa seni ai ia vaenga tupe nei wa asisira ngai vaenga kupe o le telo vaenga tupe na fa matu I fa la potpotonga however walanga ele fa pe foi la o nga base pen fu le unga fa msinonga I se result o se su nga kusi mana tu me foi o le ta oto le o kikainga le o le milionga le a prokeki from the last pa inga o le a ta o le fanga solo so ai o case le ele o se kali o se result o se o kekinga o le auditing no o le o saule un o case le ona o su enga ma fa ma nianga longo winga e mai ai mo kusi e mai kusi siaki ma me na saini mo si fia now ele tau foi tulanga uma ona tatou against if ai unga wa mai e ui ia I o tatou masalonga ma o tatou langona ia awani o tatou mix upinga o kako emotions se ele ia se ele alofa I le fionga le sui mamanu ele ia se ele alofa ai e pe yor kala le kau avak a fai o fai se fai unga ai ile kaimi le fai unga nga saingi o le si lo te va vai tu le unga langa le au mai na saini just some days before pre-polling o le fisiri la keli o angi polo ke ki ole a koe fai nga kai mi manava e nga ai sengi e nga kupi o ke kilo fam singo nga longa intention ia o le intention o le fai mele mo le fa ko singa yes fa ko singa o le menga le nga ke kilo fam singo malanga le ia sisi me tau te mafau ia ile atua se ele ia se me like I said ave esel fast ave esel HRPP tatou o esa ili la mi kongu le nga orka ko mau kau ave lea o le fesili foi la o te fesilingia mana tu o la ia te tau o le fionga le sui mamalu e koe apili po le a pe mawhainga koe apili tūlanga ia e tau o la mai ni wha maunga se vanga ngā foi la ua toi au mai nisi vaenga o le apili ma toi whaali ma iengi vaenga e le o whaali ar kei miringai and then koe whaifoiro le sika ko whasoa but as of now e le mawhai pea ona tātou so ona disagree whai unga e au mai ai mai se fa unga langa e ave pele tatou fa alolongia kau ke fa alolongia lava e ia me ai langa or ko inga fa o le findings o le sau mai kusisiaki o le sau ma o le fo ia I moli mau o le fe moli mau wa I le mata upulea o la sa o be ave le kupe ai o le kaimi se kaimi fa ia mana tu mai o le melna o lai ave o le isi o le organization satina o le isi se e mai lunga pe fa pe misa walanga o le ai le oni ma tala le fatu ai mai lunga le findings o le vaenga lea mana tu mai la a fa pe nei la e si yo e mangele o le a ave lo la e matua orange uma me ia matu langa fa pe na ia a kongu la e isi si kua pakakua pa let's focus ile me o ta oto mai ai le utato va vai tuai
le na e ia vaenga na e ngai lis le tonua mai le vanga le lunga si vai o siakia lenga identify ele ko lono winga ele ma failanga se aso makai minga saingi ai la na tato foi le tato te lunga le proclame ona i a fama male lo korkanga kaia na tato walu ila ia lea e su i tonu le mata o le niu ai le fa pe o ka ko wola makuasa mala mangele no we are talking about the issue but mo se furu afe mafutanga tina matamaitai asofitu found to be intended to induce the votes of Savai and members. Lua velima selau la tu tofia toli. Peyoki kaulu. Intended to induce his vote and the votes of workers, including Leau Anai. Kolu lima fe varu selau malelua. Iva Primary School. Mafuanga le maya intended to induce votes of Latu, Lewanai and villagers of Iva. Fa lima se furu wafe. Vaisa Ulu project intended to include votes of Maunga, Mafoe and villagers of Vaisa Ulu. O mea laia, e ila lisi vaenga misanga e po mo mai na le tau mai ais ia taimi na tutupu oi mea ia. Ngai ei le vaenga na tau mai ai le findings. O isi nga fai de kaimi ko ikiki a taimi o le pre-polling. Po amarama kai au, isi mea. Ioi. O le winga la tafa matelanga. Ia. E kele la le mafua anga si amenda pol vanga na according to o ta o mai le yeah anyways le wa vatui ilunga o le na ta mai the timing of the approval contrary to the post speak yeah o le kaimi ya le kurikuli e fai unga na tupu ai me ia kusa e kasi ale upu e wha makala ai e wha masingo ai mai se e kusa ai ma mori mau ma ila tau nao te mori mau wha to sina ia ele i whaia fo ilungongi assumptions o langa i tangata na mori mau kele ele mawhai o na tātou alo whanga mai ai ele se o le taimi na whaati noi ni vangari atu Vangala songa vangala wa ika or komiki wa fai siaki a fai kongo a kongo ino pa fa pelanga ke pilinga ka pure longo winga wali fa given approval vangala ule van given approval a komiki sa ki kongo al por fa o fa psigo ole e pauana ole vaenga e mo mia e leo fa marina You know what's your take, Hannah? When things I'm go coupe o coupe pro keki. Tu no e fe lolo mai la pena fa o coupe o coupe pro keki. O miliona. O la officini foi. Ai se a o coupe la waila le faingo ia mea i ngei lava kai. O le sila vaenga tu lo lava. Ata to wo fo ia i fa nga ina le fa nga mai i. E le pasia i la lor kula fongo. Le avea o se kupe i se kangaka. Asi sila mai ni ato. Langa ye le lua feri ma se lau le mai lunga. E le ai se me ka o se ave se kangaka ya ungoa mang kangaka ngai e fai ngaruenga i kobiki. So to me, that's wrong in any way. So ya te aulaya. E le fa pea o tau fia ai le fa au pea e le fionga ya mangele pe fa pea o si le fia ia e le o sa o fa yunga la te le ale vanona te but so far asa ili mangi fa maungia ngo meia e ka kauanga mai pe sao e le i faia ile ya le or ke mi ko ngor fa o fa tosina
o le mele sa o ele mka pulo ka whanau ke le whamsingonga. Au sila fia el komiki, tese el komiki ma le whai pule o la o le palo. Ka whama vai le kai o le kai mire. Whama vai mo ese ma le whama vai. O lo whanau noanga. E waku pero whangonga la ngai ko sila fia. Tu lo fo ile uso tu ele va pe. A whai fo whafonga mai le whionga mangele va tele lo whirangalo. Va tele lo whirangalo. O uma ia tātou la ngona o kia marwhainga ka. Ia e pewe o whea. Ta hares pāti ngā luenga wha media. O re kaku karangoa when it happens I ka ngaka e pele mamamai. That's the hardest part. A lea la le winga o la titala. E le alo fia ai le whaasoa le tātou proklame. Sa re kaun whai mea. A whai o le whaamaungianga lea ma o lau whaamaungia me e whaamasingonga. So far mai last week till now elo I asisi mea a meo whaari aise te eole ka ilo po ise article which is mo te leiloa o toi a mai se finga ngalo le fionga ya mangili but ia dea ua ia to be personal whanga le try professional sa le kaunwhelmelea yeah a me se le foi ngau le fasi il pro ke kila le ina I running ka leiman ka whamau ele fa pole fa a ko fo se langa fa ko kanga kai mi fa ai a wadia li mai pe o kelele kule o le fa mau ele o le me mani noa ia le tau mai ia ia fa pure scope ele se me fa pena no fa tau tatu fa sa o le record le ele ia ele fa pule se coupe le anga mangi ngoano ko fa nga inga o le avenga le avei maybe ele o meet mai le o satisfy iskanga kai avei coupe ai o le kai mele kupu ai wrong man to foi upe masan ya ile tunu wrong place at the wrong time makes everything wrong kusa foi pe right opinion at the wrong time is wrong esa o ngi ngangu ke fe ko dia o ko ki sa I agree with the second one for sure. I agree boss. Yeah no fet ole winga la tatu tala ia fai malu I tau a ia se vaenga li a taua e fa umai lo fa ngongoa o te fa noa ona pe fa pengi o yengi singa fa nga fa pengi fu e me se ta ia fast lo winga lo tala do you know we should know better and trust God it paroka Mai lai me tupu o I o le message ali ka ke la ngo so o le fa mo ka ngaka la kala kusi ma le ia le fa mo ka ngaka ma a faila on I tuo pata tuo nei me uma ina ia malo ia kelingi parok ia ala le tupu mai me le la or aisa ka ma ka ko trust in the Lord o le fo ia lo mar keisa ale sui parmia o le fo la fionga ya toi lupe le fo lo marke sale ala fionga ya anapu sevete wa toi pau yo cases le mo mai le result le u fa tai ya tito ma ya va tito le fionga miska ya o ko le manga vale okay lo inga okay wai ka ka po mo ka sa ka ku va ka su yes is a good guy le ma ko mo sa lo ku al me ka fa ke ka ko umara o perception Yes. It's the way people look at what lo ben I find ki lo ba fa mo singo o lo intention wa fa ko singo o perception ga al fa singo o fa perception ga ma ko ki lo ia ko mo lo ben ga sa lo fingar ya lang ol vai ngara ka ya to ya vol ja wa lo tu vai tu sfulto sanga ye o le mfainte tau va ya o le pomoni a ye se me ka ka nga fi ai mangili wa le uma tu tala no nei le issue ye o fai lo but here's a good news for you la wo fionga heads up you're young you're young my friend ele o convictinga oe wa walanga e siria ku le leanga pe anga uma nge isau fa yel fale fonga fale luo mangeli fa yel pa povia mangeli fa yel vai ka ele o mangeli
e moa le anga kele lan nga mea ai a fa pe o le tūlanga le o sa we nei ona sa e anga le le i si fa la putonga ai o le kaimi o fa ai e se ia o se a koa ai aua ne i tūlanga fo le fa swa tulia lo fidanga o ngai ke karavou ku lo wala o fionga ngai ke karavou e to te mata o penga tau tai kuringa o sful ko sanga ile se me snafi Makasia lua ko foi lua pa ya inga o kaimi ke ko zawai e ke sau male makua experience ai a fa ya alu ia ai o kika uma ngai mea you know wala ale tai me o kika ai uma enga o la ya yalva enga moni ai matulanga ole you'll be back no time yes ya ele o se mea fa ya lunga lo wao ya matulanga ya ona ole vainga o tu le mai ai ti mata o penga le tautai mo ngisi o kanga mala lo fekere mo yes lo fetele mo le uso fai puli ya all the best all the best ni sio vainga ya ai tu ai le tu sorry I think this also brings back to know people who think we're just political mouthpieces, that, you know, we have the ability to also hold our own people to account, even though it's very hard. And I mean, we're not getting government funding from it, but we have the ability to tell the truth, even if it's our side who's messing up. Truth matters more to us than bias. Yeah. There you go. Thank you, Hannah. Kele Hannah, thank you very much for preparing Itatu Media Watch Nevanga ole Fiafi le atua final words. Ofa. May you prosper and live in peace. Sometimes yes, but we need to speak out. You know, and sometimes I can't call me yeah, what can I call my yeah. Well, level, I could my work because out. Now, coffee for a day, must have baku for if I pick out pungi, pick out. Yeah, I fight one malenof. Yeah, only if we buy e toi ti matai mai toi si lai po ai kanga ka your surroundings. Wa ka ke le lo ai le lo penga musfato e foi. E te le a factors o me fa bene. E ile be foi ile le muso fai pule ala si sengi ya ka mai e ka fa. Sengi e fio swangi me le sengi not knowing. Yeah, o le ala sengi e markulanga o le o tulanga solia ai vai ngai le tun fia ai ma ko le pura la ba se ni sikaka e amo umai o e kusa pere se ai se sikaka e amo uma la ba ngenge pai pu ya to runga program le tuti ya se ka ko vai po finga ko e fingo e le fasolongo o le case life ai atono le so te mo sino o to tonga le asiata le atoa ai me se foi o le tausala ia hana matou fa tu le nei vanga o le afiafi soifua ma ia manuia. Here comes the y'all don't really want Chairman sanga te fitu mawa ere te sanga le ROT Sevens tournament mai a finga fa ele malai o le pisa mo to nai mato a so suma tolo te se malua te lua se fulu le lima se fulu no au mona le tesi la male aso a fio mai tala mai ao ma se e moli mawina te ma finga la kana pu sa tu la mai ni se sui donga la manu Samoa le LOT Sevens mai a finga ma au marona se le tamu sanga tamauli se patasi a pia ma alisi boata payala si umu uso sa tano male teno au marona se la moli mawina ile aso awale ngalo le asa suma le tono te sema lua te lua suma lima le malai tona imato malatua ole ama fa na wina tu nei pa sarado tu sao mai le ala ta le Blue TV male fisili o ai ole solo male ono afte chala male champini ole pasta white cup male ROT Sevens lua afte lua se futbol lima I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like